खुरुमजरे highest TV की discussion our India भी खुदी मत पो हाँ ममक तबा तराना उच्चरी नसीब ये कोई नहीं नज़र बदल के topic असी मरो है ना local context की कितने थे तो अब मतुम दा international issue में बोली बा India में China अनी की मरी ऐसी मतंग नहीं हुजी कोई लाइव इंडिया में चाइना की मरी अच्छी तो दो इन्होंने वैसे मीडिया को निम्न की हेडलाइन हो रही अदुगा नेशनल मीडिया सिंगी कोई टेलीविजन नेटवर्क सिंगी सु अचौबा इशू में हो रही खन्ना नहीं नबगी मतंग हम सु हो रही हिम मसदा कोई की मणिपुर की सु कोई ना अंगाई फदना इंडिया में चाइना अनी की रिलेशन नसी करीनो ऐसी खमी नदब याद हो मतंग हम लाए मगर दी एगिस इंडिया एगिस पॉलिसी इंडिया में एडॉप्ट तौरपा अदुगा लोना लोना नॉर्थ ईस्ट असी याना मरु ओबो जगह अमो न लौरपा अदुगा नॉर्थ ईस्ट असी चाइना गा सुन्नत न लेरुपा असी न मरम ओरकांदा अकोई हिरम सी मतंगा खरा खमिनबा हैबसी तनाई फदी हैना खंजबदगी ngasiगी टॉपिक असी लोकचबनी ngasiगी टॉपिक असिगी मतंगा अकोई खनने नजनबगी दमक्ता लिंक्शन बिरिबा पैनलिस्ट ngasi अइगे हेड थंगना लेजरिबसी ओजा हनन थांगजन ओजाब तराना उच्चरी मतंगा लेबिरबासिना ताव प्रदीप फजाबम एडिटर इन्फॉर्मेटरी प्रेस तावगसु तराना उच्चरी अदुगा अरोगदा लेबिरबासिना बरहेमी लाइसननी सोशल साइंटिस्ट नि ओजाब तराना उच्चरी तामो प्रदीप का हम मोन लाचगे लाचनी ऑफम दी खंगलदना कोई इंडिया में चाइना अनी की मरकता याम तोयना उनखतनबा कोई खंगबसी 1962 की मतमदगी हवरगा 1987 दा अदुगा अमुक मथंग मथंग थोपगी थौदोक मयाम अमा लेकरे सॉल्यूशन लोइना अयामबना पोरा अगसु मनुंग निंगुंग लेरमे हदक्से इथा थाजदना कोई सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिगी याम नकना लेबा मफम अमकता कोई भूटान की लमने कम डिस्प्यूटेड एरिया अमकता चाइना ना कोई इंट्रूट तवे हाई वफन दा याम चाउन मुक्नबा इंडिया का चाइना का अनी का मरकता लेरे हाइबगी कोई हुजिक ओरेक्लिबा पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिदा हाई इंटरनेशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिदा तामोगी नोट करी लेगी खतंग सामु बताफियो हजकी से कोई मैप से ये का हाइपे चराप खाने के केलवी खदरी नो केलवी मुंगरी नो हाइपे से कोई मैप से दा चुम्बी वैली है तिब्बत की चुम्बी वैली है सी मतलब ने कोई डोक्रा में ने लेबा भूटान ने ले है भूटान सिक्किम से सो है प्लेटो मजाम ने चिंग चिंगखोंग बंदा से है देवा अदो वैली से ना चुम्बी वैली है चुम्बी वैली से ये का ट्रायंगल ना और थांग तेंदोना कोई चिकन ने ना कोई खंग बा सिलगुड़ी कॉरिडोर से चपचाना पॉइंट ले भूटान का सिक्किम की तरफ से लेबा वैली में है ले चुम्बी वैली है अदो वन हिस्ट्री ले होगा सिंस की स्ट्रेटेजिक करेंसी दिया आदिम खान ले रहे हैं ब्रिटिश में तब नहीं है अदा कोई इंडिया की स्क्वायर पर्सेंट पॉइंट तो कहता इस पाक प्रोडक्ट इसके अपने थाना में जंग जंग भी खान खान लगी अदा ब्रिटिश में तो हो तिब्बत से बहुत नोइजी मैं खाना में अदा पॉइंट तो कहता तिब्बत से हालांकि चाइना का कोटा होता है करोगे इसे 1890 की ट्रीटी मतलब सिक्किम का तिब्बत का बाउंड्री सीधी चाइना का बाउंड्री है ताकि तिब्बत चाइना का क्षमता सीधे हारे ले बोली क्या ना है सिम्बोई मतलब देखिए ब्रिटिश मतलब देखिए तिब्बत से क्या इम्पोर्टेंट है सिम्बोई का फॉर्म में जाती है चाइना ही वाला तो मुझे करा कि मैं रशिया लाने है पोस्ट रशिया का मतलब दा 19th सेंचुरी चल पड़ी 20th सेंचुरी होम दा इस रशिया की इंग्लैंड से मुझे इंग्लिश एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर है ब्रिटिश एम्पायर का रशियन एम्पायर का नहीं हमको मुक्ना हुआ मा तो कोल्ड वॉर ने तो मतलब ये हज़िर खंडर इसना ग्रेट गेम है कोल्ड वॉर दाम ठेना जो सो मनो मुना को स्ट्रेटजी सोना लोकल में सोना खंबा अफगानिस्तान और मिजल है तो कोई थाईना कोल्ड वॉर तो में तो कुछ महीना अभी मतलब समय आपका ना मुना रहे मुना का सिद्ध ब्रिटेन में तिब्बत से इम्पोर्टेंट हुई ना लोग इसे कोई लोग इधर रशिया से जगह के तिब्बत जगह के लिए मैकमोहन हेली मैकमोहन ये तो इन पास है मैकमोहन लाइन ये तो इन पास ना मार्क कमेंट है उधर इनमें जोग्राफिकल सोसाइटी में स्पीच हम दावा कई बार रशिया ना तिब्बत जगह के लिए तो अगर कोई वर्ष नहीं मिसी 300 माइल्स ना रहने होगा कोई ठंड तो इंडिया के अगर तुम शिमला कैपिटल नहीं दिल्ली दसू कैपिटल लोगों तो होगा सिद्धा शिमला रही 300 किलोमीटर से लोग ठेंगा रहनी अगर सोई चंगा मुश्किल है अभी हाई या तो नहीं में तिब्बत से इम्पोर्टेंट नहीं ना अभी पॉइंट तो क्या 19 हाँ तो कौन मैं मुझे उसी में होगा तिब्बत से तो मुझे परमानेंट पोस्ट में लेती आती है अभी कन्ना मोइना ब्रिटिश ने इन बहुत बहुत हाई डाले अरे कल चाइना से हम छोड़ लियो चाइना से दूर रहो खला में मतलब नहीं मोइना
bully imperial power man so bully to with na nam unequal treaty man what I'm going to sign on the agreement ka mana nam to lo sham kuirawa adu oil na sumoy na creation of Tibeters na hai Russia sa ni giuse sei samay na Tibet mo gi permanent post mo hodi adi akoi chang na su matamodar level to revenue sam leto wa mo is na ka ni land do ina adi with kona British crown khala ni are kan da British kan sa revenue sam kan leto ni chang su ek cost effective or kan ba na to su strategy or chang ya de kan utam da kan taw me adu mo na koi ba ge da China da force over there China di are kan da no hay ngam dimo tamde moy no ting ngam dimo tamde ba ale to moy so so da 1890 da so ito re gi Tibet ka sikim ga kan to no adi gi kan da matung da 1893 da trade agreement ke ne moy favor to ba da moy chimbi wale sa ya to na are ya garam town me sei moy trade center se ni ai da to treaty so ito ba adi gi ma sei tra ma sa ko da moy na Coleman Macaulay and Nipa, has trade in a shame of the system of Nipa expedition, tell them ye, they get last hari now, Talago, Pamaya bring, I'll talk about Chinese idea, I got Tibeti, I don't have they come together, Tibet Simona, Moy, Harry, control on the own land than the Senate, the answer so no Taminawa. At the moment, I together the Tatra has given experience Tatra. Tibetan names laga doesn't this can calculate the blockade or come on one at the Posum Taraga. There is a British na China complaint of yes, I have body the level of China's more from the Lord of Freeman, the Frona, as you can't know the Tibetan town, Tibet built of the Caribbean, some highway at the corner of the correctly translated of the cousin Lamadam, Lord Cousin Lamadam said, see, Pratt translated on together. 1904 sida 1903-04 sida adu mutangi 13 dalai lama do hadi dalai lama sigi hek mama gi dalai lama ma si Russia ge nang ne habi baw mo phangba al kazan na kanong ko chithi mi yega mon proposal tha kan sida chithi da mo khale ada ge khata ga sumna ma gi yedam ne me dalai lama sigi dorji ye phena adu da ga kanong ge St. Petersburg ko riwai hin japra am kanna phone pa phone wi adam da St. Petersburg me capital ni mo ge Russia ge imperial Russia ge al pa phone wi pa star ko mana esi ya na kanong ma sipayama commander ma young husband na Francis young husband ma ne ga landa asala bi tibesira landa asala ga tibesima nam thare dalai ma chi mongolya chi ta ban le ta su ma tibesira nam na China ya ni ko ada tibesira nam na sui to le ma gi lasa convention na 904 da to bi si chumbi valley si indian lo sala ni adnya the war indemnity balak drama da ka ya chao be sa su tibesira su every strong and very heavy more than we call it so aduga adu bisa to work to be really dialogue to be very important in a hydrogen to be very important we come here excuse them to be very local of the area have more to well chicken make the tinne report adu da kan sada adam da su so to this into how to the London su India su pop to be British India London is pop to be how su interest man out we then can we call like amana London is no more empire interest is in India and then India so le re Afghanistan ka si mo British empire hai na chao le mina lo yi interest India de na hai ba aduga India gi kam usna ai ka zo ne kam usna India interest hai de basic lo ri ya hai ada John Molina secretary of state ro mutam sen John Molina London phamaga mo to si ya ro na aya ma si young husband gi lokman lo sul me ba lo ni ma ando bi ka ta hai ta sin hai de ba Muna la drama lo ni hermodo kumari anare ama ya hobre ada moli hinda zaba adi kumari ya hobre ndana China na ada kan tangale China la hide ba hai ta le ya ka lo Tibet no Tibet ko le ko yi no ni province mani moi da maina moi na ma to mo ko chiro ke lo ke Tibet no thian de la kuma ro thi ge adu la kuma si instrument ro thi ge ana hai ga proposal na cousin ne ga na ya de cousin ji lo ke mai ta 905 da mai term lo he ko lo kan me dola kan da hazgi ya re ya kan da na da hi um da hazgi
lakumat hitore terus cuma kali semua kan udah hangi benar mungkin hanba cuma aina kayak tension lah aina ini sih cuma kali sih haji kita tahu nanti tak ini kita siamna alu umne kan lek komponen ada haji ada tu loh deh saya kira empiric interest India interest kan empiric interest kena ada empiric interest itu koloni interest sacrifice over here tapi kan saya empiric mukre kan koloni itu mana sacrifice oke pada kan ada bed orang umum itu sih ada kerja ada kan selalu dorme apa karena wajib yang sini lalu masa haji deh jadi baru yang cuma Indonesia saya kita ni orang banyak pergi doklam mana kita tahu sih Chinese beli macam tu sebenarnya siang nak sensitif lagi mana pergi kena sorok sensitif pergi matang ni begitu tahu sih tahun tu ni bidang nak seni sih baru na pergi China na 1998 Februari pergi Hujur lagi Ladakh Tibet ada Sikkim bawuda Arunachal bawuda makanya Indian state na makanya recognize tahun deh aduga masa ada makanya tahu dari itu lah kan dah matang adugi matang dari itu treaty ni ada masa sign tahu dengan lain aduga India ke China ke si ingkar lepas super power begini na ani segi konflik tiada pelai jana adun cathrai budi lambi si yang nasional lepas si apa dah sebenarnya udah hayo yang begini ba lain si saya dah tahu apa yang hari ni इनको मसीह जी नहीं नबे मुराय पुरम ने इंडिया की सु यम सांग सेक्शन लोड रहता है सेक्शन लोड इन द सेंस दैट 1962 की मतुम लगी दी चिनारी सीमा की स्ट्रेटजी हम तोंगाले दे इंडिया के कोई बदल नहीं बन में हम जिनसे चिनाले पैसे लेगा से कुछ में श्रीलंका की पोर्ट से अपडेट हो गए एलटीटी नंबर का अदेगी कश्मीर की ऑक्युपाइड टेरिटरी अदेगी अक्साइड चिन लंबी लायका पाकिस्तान का अदम फाउना है पा पाकिस्तान का लोग फाउना है अदे भूटान की मेगी निंथरी मारकता होगी जो चीना ने पूरा एडवाइस तो है पूरा चीना का मई लेना भाई तारे अदे भूटान देगी इंडिया ने इसिंग कोई मई लेगा सेम खर कार मगल लेने में रिलेशनशिप से जो चीना ने हुजीती भूटान दा पैसा था दबा और बगी नक्सल को लेगा समाई तो गना कोई इंडिया की कोई बदल लेने हमसे लोई लेकर दा नंगी कनो से श्रीलंका की पोर्ट से रेलवे से अनिजी सम्मान लगा ऑपरेट हुआ होगा इंडिया ने कंबा कोई रिसर्च भागे समाई ना लोई ले कुछ दा मागी कनो से खरा अरुणाचल प्रदेश से हुजी फावदे चिनाना साउथ तिबेट ने मोना साउथर्न तिबेट ने मोई ट्रिट होगा अदा मसीदा लमागा दिया लमागा अदेगी अरुणाचल प्रदेश का अनिजिदा इंडिया ने इंडोमियंगा अदेगी चिना इंडोमियंगा माना देवा इंडिया ने ये निजिना दिया लमाजिदे स्पेशल लीडर नहीं अदेगी मागी तलुक सुबह लमाजिदी प्लेटफॉर्म जी मयोना कोई से तिबेट की मयो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज निजिगी हेक मुझे क्वाइटिंग चाववा लाइसेंस जी तवांग ले रखा साइगी लासाद ले रखा जिकी अजय इंडिया की कनेक्शन लेबे से मुझे मसीद लाई खोलना मसीद वांगा मसीद थरुक चचा वादु तो वह स्टेले जब के सुनती न खन बने वह मरों दा अदिगा हाई वो तिबेट सिंजिना तिबेटियन जो हिना मु कोई ये चीना ने लाना जो रिफावा तिबेट तो वांग के ना हो बुनी ना भी इंडिया ने जो दिल्ली दा मॉडर्न लिसिंग तारा है ना दिल्ली में यार था तो ये होटल ले मुना चीना ने जो मुआई तवा अदा हज़की ले डॉक्टर की प्रोसी वेस्टर्न ट्रेडिशन में भी इंडिया भूटान और चीना है ना थ्री कंट्री इन्वॉल्वमेंट की पोर्ट में नहीं है सागी स्टेटिस्टिकली जो इम्पोर्टेंट है हाना कोई 2013 दा हाई वाथोक स्माइल डेप्सांग थोकीबा अदगी चुनर दा 2014 दा थोकीबा याम लेग्रेबा अदु यामना लुदना हंदकी लाइव पोर्ट हानादगी सिगी एरिया से हम स्टेटिस्टिकली कौन तो मौफम में से खागा चिनाना चौपसे सी कोई इंडिया की हम थेंगना खंगोबगी फत्तो जुलेबा अदि थवोइना चिनादी इंडिया दा खनगो बजे स्टेबल वीजा पी बदगी दिल्ली दा होदना अदि अपांग ना खंग पुलेबा अपांग से बिजनेस में सब कांदा नंग का करी वीजा दरकार ले नंदी कोई चाइनीज पीपल यू कैन गो इन एनी टाइम एज यू लाइक अदि वीजा दरकार लेते यू आर व्हाट पीपल राइट तो बदगी वाथो वे लेदना को अदु मतुंग दे लेबा अरुणाचल प्रदेश या कोई ने क्लेम तो इसे सिदा कितना भी इंडिया बा मा या मुआ फंग थोले सिना मेरे को से तो थोगा 21st सेंचुरी की हाइड्रो पॉलिटिक्स है जिना ने हम कुछ नहीं है जिना को है कुछ नहीं है नॉर्थ ईस्ट दा होजे मोना पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की मेगा मोना कंस्ट्रक्ट होने प्लान तो होजे 500 नंबर्स अरुणाचल मतुंग 200 पटक तरेबा अदमादी डाउन स्ट्रीम से नहीं आबनी ना और कुछ मागे
हिमालय दिवसिंग लेप्तन चेंदरपनिना कन्नुजु लेतनिना पावरफुल जुबनिना मसिगी कानबजि लेगाजि खनब कादा एडीबीना अरुणाचल प्रदेश पे थादबदा थादबनदेबा कईगिनोदा चीनागा खनब डिस्प्यूटेड लेनबगी अदे हंदे वर्ल्ड बेंगसु सि लोइनमक दाम याम कंस्ट्रक्शन जि पैसा थादबजे मसि वर्ल्ड बेंगना रेगा दाम सालजि पैसा थादरो हाबसे नॉर्थ ईस्ट थादेबा अदुगा अरुणाचल दु थाददेबा that means disputedly in between India से China का से अतोप world bodies ने जो coalition भी उन तो बुरी pot yang lupa amalai itu nak अगर अमो होजिकी डॉक्टर की थोड़े report से India ना yang section में मुझे मंदी होजिकी कोई परिणामी की बतो चिकन ने की रियासत में दुआ bullet train almost 35 kilometers मुतने संग बदला फिसे अदेदी लेने वाला चिरागे संतंग नाकन मुझे मुझे आर्मर करके मिलमें मुझे फोन ले रहा नहीं अकोई ना तवांग चप्पो को बदो कोई ठेंगा जी दिने गाड़ी जी तथा सुमो वो अन्य थे भी आते दोनों का अदुन अमो की ना याम में है ना ये नज़र आई अरे इंडिया की कितने प्लस पॉइंट है वो म्यांमार का इंडिया का रिलेशनशिप से याम में ना कोडियन वो प्रशिक्षण में बा हारन चीना ना 100% वो बनेगा अदुन बंदी से हम लोग खुद पर तोई बा अदुन चीना की म्यांमार में पूरा पाइजर में दूसरा सी तो की बजे सीधा कितने भी प्लस पॉइंट है वो चीना ने तोई वो पोस्ट लाइट है बंदी बहुपुत्र में तक बहुपुत्र से उठी नहीं मिला आसामगी इकोनॉमी से चीना में कुछ नहीं है अब अलग बड़ा स्ट्रेटेजी में हम जिसकी मूंसी होगा याम लाइन लोगो चुनने मखा ताना ही होगा हमें दम तंग लग सके डॉक्लम मकोई देना कोई चाइनीज की लोग ने डॉक्लम है मफन सीधा मकोई ने इंटरेस्ट हमें याम स्पेसिफिक इंटरेस्ट हमें याम कोई मगे चाइनीज की अथॉरिटीज ने अभी योगसले इसकी अकोई मियन अनी तो में यंगे यारिसी कोई चिकन नेक एंड हाइनरी बॉस वी कॉरिडोर से कोई पिक पदो कोई 17 किलोमीटर वाइड ने अदु माइनस कोई केनो डॉक्यूमेंट कर थिंग को अदु मसी थदप मसी ने कोई हाउनी फ्लो तो वे अहमदाइना ओजारी खंजनी सी चाइनीज की इंटरेस्ट से नॉर्थ ईस्ट इंटरेस्ट से मसफाई दो लाता है कि डॉगलांग सी एरिया से कोई कंट्रोल बेस इसे हम तार के कोई नॉर्थ ईस्ट की इंटरेस्ट में लाइना प्रोटेक्शन पूरी नमी का है वो वकल में नहीं बिरा अदुगा मकोई की मेन इंटरेस्ट से डॉगलांग खत कोई एक्सरसाइज दो लागा होल नॉर्थ ईस्ट सी कोई मेन occupied aware occupied tau gena khalapri mungana ama yawbjan kari hadi ni sida sida even akogi China observer hai tare specialist akogi Indian intellectuals mayam ama moida so dum wakal lonji ani thopadona tawi amarom da sigi handaki matang tholam ya tam padi na tamigi badmaina sigi valley ji chumbi valley ji amna strategically amna militarily aduga maruina Bhutan amasung India gi marakti yamna maru oiba mafam ama oire thaina gi magi puwari dagi su masi munabagi mafam ju leire kanana chumi kanana lali habi matang dana China na huji kanna haire jana even make one line si akoi watershed principle da tawi bani make one na soi gi bagi kilometer taruk southward section gi bani asing bari China territory oiga dabni gane Anderson report kan yam tholai ana khara na hairi sina yamna diplomatic oina India na ju handok patai haiba ma अतोप कांगू खराब ना है ना नसाई खुदिंग चाइना ना लौरई पीएलए ना चाइनीज आर्मी ना लौरई बजे कम्युनिस्ट पार्टी की पोलिट ब्यूरो अखोई पोलिट ब्यूरो दगी सेंट्रल कमिटी दगी थोलपनी है बजु मतम दुगी कम्युनिस्ट रिजिम अमो होइद्रबनी हाईली अखोई कैपिटलिस्ट कंट्री अमो होइरब चाइना ने अदुदा सिददी ओलिगार्क मयाम अखोई स्वाइद थिका तौबदौना थिका की इंटरेस्ट डिफेंस दगी डीआरडीओ दगी लौब गंब कांगू जुदुम लेरे अखोई स्वाइदा अदुगुमा कांगू खरना सागिबनी थोइना यामना किनुंगा लेते हाइबजिने अमा मोइरबजु अखोइगी दमक्तदी हुजिक लैबा नॉर्थ ईस्ट की ओइनदी मसिगी मफमजी अमुखना वारगी जोन अमो एनिंग दे हाइबजी थमजनिंग हाइबदी सोपदी सोलतोरी करी अदुबु अमरम दमु नसागी अहान बहाइगी बकांगू खरना हाइबा दुमाइना नथुला पास जो इंडिया गा चाइना गा दम ट्रेड की दुम हुजिक सु लेपना चतेरी हाइ ना इवन सिगी अखोइगी यामना मुन्ना बामा लेरगा सु ट्रेड की सु काइद्री ते काइद्री बनिना अदुगा मु चिकन नेक सिमा अखोइगी थुगाइना बहोनबदा नॉर्थ ईस्ट में पुरा लौसन की हाइबा कांजिदा चाइना की दमकता अखोइगी रोड ची मोगी मिलिटरी की लैंग्वेज 600 300 रोड टाइप का नखादोको माले 600 की रोड टाइप की दुगुंबा मीडियम की टैंक पुबियाबा आर्टिलरी की गाड़ी पुबियाबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯩꯅꯥꯁꯤꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯖꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯆꯤꯀꯟ ꯅꯦꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯟꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ 1986ꯇꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 1986ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤꯀꯦꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ 1986ꯇꯁꯨ ꯔꯥꯖꯤꯚ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯋꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯇꯤꯛ ꯆꯥꯐꯝ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯇꯤꯕꯦꯠꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯩꯅꯥꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟट ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦꯅ ꯔꯦꯀꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯅꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ 1986ꯇꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯇ ꯀꯩꯁꯨ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯚꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯩꯅꯥꯗ ꯄꯣꯠ ꯁꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯪꯂꯛꯏ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯅꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯋꯥꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ 1986ꯇ ꯔꯥꯖꯤꯚ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯞꯅꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯏꯅ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯩꯅꯥꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯂꯧꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯆꯩꯅꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨꯃꯗꯤ ꯅꯦꯕꯔꯤꯡ ꯏꯃꯣꯟꯅꯕ ꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯗꯨꯃꯗꯤ ꯆꯩꯅꯥꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯝꯕꯔꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ G20 ꯃꯤꯠꯇ ꯍꯣꯏ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯁꯨ ꯃꯣꯗꯤꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯖꯤꯡꯒ ꯃꯣꯏꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯗꯁꯨ ꯃꯣꯗꯤꯒ ꯃꯣꯏꯅꯤ ꯇꯞꯊꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯦꯟ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯇꯥꯛꯂꯛꯆꯒꯦ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯨꯗ ꯅꯩꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯁꯤ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯖꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯏꯆꯥꯎ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯐꯧ ꯇꯧꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯩꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯥꯡꯃꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯃꯦꯅꯕꯨꯗꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯑꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯦꯞꯄꯝꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯁꯨ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯇꯤꯖꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯖꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ GDPꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯅꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ EU ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ EUꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯔꯒ US ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ purchasing power parity-ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ cost of living ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯆꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ purchasing power ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯑꯃ ꯆꯠ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯃꯥꯏ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ purchasing power parity-ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ 2020ꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯦꯜꯂꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ GDPꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ $12 trillion ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ 3 ꯃꯨꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ 3 times 4 times ꯃꯨꯛ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ US ꯑꯣꯟ ꯀꯤꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ EUꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯇꯤꯕꯦꯠꯀꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯤ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯊꯣꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯀꯤꯕ ꯋꯥꯗꯕ ꯃꯥꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯅ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ
ama sothare aga China ga mari le no da ko la kana ni kana American do position do aru ta dari ni mo islam to ni la to ta ni India when is who la to ga so le ya do ne hela kani da la we have seen na me na ji han do na kini have pon le aru le ga sira so kana yam kan da usna do ya the Mahamina 60 wa so fa la to ga to we hai posi mo IB report ala mutam gi Manipuri person appear for that. And I last one I'm going to get the way later, infrastructure later. So tell me, I'm handy hold Dan Darakan, the whole artist who are in a line. I went to the Aruga Tashin Latin, we lost to the when the out of Brankle. Tanagi, I went lazy at the Amarlia, Butani was Butan see. Hari holiday is going to India, or get Indiana, protect Wigi, Hali, the 19th treaty. This is what has India, why foreign policy. India can sort out of Aruga, India independent at 949 only. 949 has given things, several has given has it. Janagi military, Bhutan military, foreign policy, India can sort out the only heavy malaria. The potential of the Kushalaga. 2007 damo kita moderator bahidare jana koi friendship treaty ado koi matik manani ado koi interest ko lo bond koi to ga hai mai ado lo chana ga so matam oro ko to ni hane gi indiana da an do treat to biya to mi na ba ado china pa mi si kai ma hoji inari na ado ma pa mi si china pa mi si no da Bhutan si independent and by independent idea I'm again translated my man and neutral and other most ka pa ma le mai de so the Bhutan magi opinions ke no haga Bhutan ori mong nasi mag han investor Mongolia investor men pa stop dan ne ma ya bom yawe the Bhutan magi opinion so mo ji yam kana amala su demand do liquidation no mi pa ba we mo pa ma le Indiana hai do klam ki si Indian ho yawe si Bhutan ka yawe ki Bhutan ki my opinion is clear. The way you settle over China is no matter how there is another lane we won't. We lose in Diagi, nothing I'm lower. As we 51% GDP, Diagi and Gravin Live, 30,000 something crores, 100 crores in the end period of the evening. Otherwise, the population is 7 Lamdunina. 50%, 51% GDP, India got to be to Villa, India who Maritasan Padua. And then Avina from Riyadh, don't be one, Manila winner. Animal Kikano should Pamba, I think the visa, more than a lady, probably heavy mosi, and Pongo rivers. China India issue the conflict border issue Bhutan interest Magnon line controversy trade treaty is sign India China company issue document China India company China India attitude China Northeast Manipuri sama hal dapat Manipuri university se masai matang dani laksan ini se mai amam dipire hudi waktu Manipuri di protected area permit si lip tabrasu China amadi Pakistan amadi Myanmar ohum simadi yaudana lip taudana thambiri haibdi se Chinese amana any port and lakina tamu tamda special permission na foreign affairs pillar da matan puina channel level lakam chang Shugambagi attitude amala isida ana develop tawasu apprehension amadi home ministry isida dum leiwa government isida dum leiwa akoi somsi chakidra kai dagdura ge ki bandi leiwa swaida kitang hadiya masi kanone akoigi sida yamna numai reise we 2016 da most probably moigi king how ina akoigi moigi government ge news agency yam mamin lewa moin head Topa since I am government Topo Samana. Sida is a Pazana Cobresta only Pavse. No discount Tanga. We will see Smiva. Say dividends in Zikarugi, let them back to home, have the go. Hello,
Mona si am nuai standard living wange lambi chho phare ho da 6 lane electronics control to me khudi mo da lei phare me ado lei phalo halal la aduga moina phajil tham budi di notice ki si film ziga compare to hai mona tibe ki ne phajil di to khoi notice ki ode infrastructure du shwe ya dreje ki publication jam phajil tham ba adugi duni namoje india ya te intellectual je lagaite reference pilai se adi moina awang pot kan ye se adi chingna ga apprehension di khara din le ni khali adu sinare ya saw pot khara ju le america gi yam hen influence to ba hoji su hen naxal pa si ju song le di ga yam na chawba international issue ani khata sinare india ga pun samina ba chairman da ya do pot ani khata sinare am to pursue to number 1 the China ki market adi India ki market se globalization ki pre ni hai kanda se Europe ka America ga hobu ko do ko ni aduga kathini am jini open up to majin to kanda poche yi no to India ki hold this magi ornament degidi ko yi kagata re khi phi maning ki phi on India ki am tina ni chali na simu se Europe to America na masili ki yo khayam le bne ba ado close do economy ni zikanta protectionist measures in ports in lay binabana thongon jin ga moina open up to maga thongon jin majida China ga India ga BRICS ki mani gi thena gi posi am kanna tangna ba poda mana de India na kya thawasa da ba ma ade ani shigada hal le number bipolar na World War II capitalist bloc communist bloc ni thena ma podu Russia ka ga de unipolar la kanda China la ade mainland countries ni ga yam kanna national la chaning ba pot mo multipolar ba huje ba hadi United Nations gi le member ni amse my security council gi lamma bi mo ga amana ya na bido to kana di prithvi lamma ya na phadam pa ma so lamma mani ya de to puda United Nations le bi kai kana ga pot am la khre ba aduna America ma dum na as a universal actor in work to du mo ta magi unipolar nataba koi multipolar na lamma ya ji gi America khana ka de to du no sida khoi ma gi gainab ki machin chapji darkar hoga dagi movement ke yamna hongna ga chappe ya pot yam le dra BRICS ki maning da chuka mara Brazil Russia India China pulla ga chali mi ko sigum bagi matang da su khara haina ta na badi dum chali diga khara dum bera mai ba adu masi theda din nate ara sahibi do amo zomo to pada magi say 1,25,000 kilometers ki asang bajigi disputed land ki online ki problem do my 1911 da yala muduna problem da conflict is so atopa site de ani si na chani na ya bagi potu le min na badina aduga abukna mu akhoi awang lo buki le post da size do awang lo buki da insu ngam da china ki si yam section ni ngam chame adi suwaina la ga resource me amje share to jara ka do si khala ya problem ne ba resource sharing je phai Arunachal Pradesh si noi pura wero adiga sina sa ga ba mera ramje 250 ji 200 sa jo 100 de ye ja yo ha so da ta to resource ye na ji ga ga to ga ji ya dana adiga bari posi strategy ho la ko da te ba adiga Manipuri ka ya awang Manipuri la lo to gi ji sina la ga mate mayam phang dana ta mayam ji ning tam gi pot ka di kan to we men di Tibet si China ri to an gen le ni na atopa lam kha ek so pagi mong China le ka da pithvi lam ato to ga jimya ni China ye di le program le di aw simu ya ni ji sin daga Manipuri ka gi de le na ba awang no pugi lam ji wai sa lo ge na Manipuri ga de na ji wai sa de ja ma pisto de sound trise adina simu lam ji di mangoina India da khare na ye mushi da le nei ba China वगैरह पाकिस्तान वगैरह अभी मैं हमारे जितु से मिस्टर का फरेगा सिर्फ मिज़ इसान का लड़ी इंडिया ने खरा सेक्शन में ये वो लड़ी होजी बोझ खरा भी ले वो ने खाले अब तो नहीं मुझे रोहमन दम तुम लाग सके ये वक्त ऑन रिकॉर्ड ले इसी चाइनीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इंडिया 19 में मतलब लोग दिन ताकदी से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग से चाइनीज़ की कनोसिंग से पड़ा company sing sang pada ko Indian gi company sing so challenge so ga ni mo chart no ko thema ga highly mentality amadi later nate non India is highly advanced in marketing and so on so mai amal lai bani na aure am ni si company mapan lam di company ama natraga atop lam di company China gi often na tana chana aga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯁꯨ ꯒꯦꯠꯋꯦ ꯇꯨ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ PAP-ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯂꯤꯐ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤ ꯁꯨꯡꯉꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯊꯛ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝꯕꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇ ꯀꯣꯏꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯗꯁꯤꯃꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯃꯥꯜꯗꯤꯞꯁ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ FDIꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯅ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯃꯥꯜꯗꯤꯞꯁꯇ ꯈꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯋꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 नंबर 2 हजिक लेरी मणिपुर चाइनीज टेक्नोलॉजी सिनरगा मस्टर्ड ऑयल सारे मरुना कोई स्मार्ट की इचिनी नौ मैमदिना अखोगी लोकल इंडिजिनियस मस्टर्ड सीड सिनबा अदुबु टेक्नोलॉजी दी चाइनीज टेक्नोलॉजी ओइबा अदुबुंबगी सो दुम DP रही हाइबा तारे अदुगा सिले पसिदा तोपा मना हजिकती अखोगी इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड हाइड्रे हजिकती इंडो म्यांमार ट्रेड की मनुंगदा लेबदा हानसु चंगइबा म्यांमार दी चांग प्रोडक्ट्स म्याम जे खोनि येंगबदा यामना चाइनीज प्रोडक्ट आतने इन्वेस्टमेंट थर लाक्रिबनी एजियन द लेबजिदा इन्वेस्टर म्याम अमा लाकपा याबगी चांस याम वांगना लेरे मन्ना नॉर्थ ईस्ट रीजन दा मरुएना मखोजु थाईलैंड दगी जु लाकबा हौबरे इंडो थाईलैंड गोइगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दी मखाजिदा चाइना दी मदुमकी फ्री ट्रेड की दी लेट्री लेता तारबसु नसाइगी पुसलक्तोरिबा टेक्नोलॉजी चंगक्तोरिबा अखोइगी खरा होंबा डेवलपिंग कंट्रीज ता योनबा चाइना जी पोटनी होम मखल थोंगना साइ हाइ अखो यूरोपियन कंट्रीज नत्रगना अमेरिका दा योनगदबा पोटना अखोइगी हाई ग्रेड की अदुगा मखा तारकपजिना खरा होंगना दाना अना सिले बता नसाइगी पाप की अखोइगी PAP की मतंग सी येंगबता दी तसिंग चाइनीज में अभी फिजिकली नॉर्थ ईस्ट लेनिंग हाइबदुगी क्वेश्चन दुने ना खंजे इना ओजाना डायरेक्टरी अदा हजिसे लेरिबा अखोइगी बिजनेस की मोडालिटी सिददी थुदोकना मोजी चाइनीज में अभी फिजिकली लापगी मथौ तादबदों न तवी मरुएना अखोइ लेरिबा MNCs मयामसु मखोइगी मी यावदना अंगोबा जाति यावदना अखोइगी अदुम मैकडॉनल्ड्स हांगाइबजिनी पिज्जा की मयाम अमा हांगाइबजिनी अना सिगी पार्शियल अखोइगी एरिया परमिट लेबा लेतबा टेक्नोलॉजी दे दुम चंगानी हाइजनिंग अना सी टेक्नोलॉजी थरपुनी अथक्ता हजिकी ट्रेड हाइबजिदा हाना लेरमीबा पोचै खक्करबा तौनबदु ओइद्रे टेक्नोलॉजी ने प्लस नसागी अखोइगी क्यामो यामना पैसा थादरपा हाइबदुने अना सागा गनबिनाजु हाइबिगिबदा ब्रह्मपुत्रदा सारकदरिबा तुरेनगी मथक्ता सारकतरिबा दामगा हाइबसिदा नसागी चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड चाइनीज कैपिटल जी ओइदोरिबने अना इवन नॉर्थ ईस्ट की यांपदसु होजे ऑयल कंपनी जी अखोइगी नेदरलैंड बैट्स ओइरे अखोइगी जुबिलियन एनर्जी ना माना मो संदोखी बागातने अदुगुमना चाइनीज कंपनी जो चंगागा ऑपरेट तौबा कांजिदा होजिक लेरिबा नियो लिबरलिज्म की मतमजिददी अदुम अमा तागदबो माले अवना अखोइदा ख्वाइनु नांगबदी होजी ऑयल जिमा मणिपुर दगी समाउ अखोइगी लौथोकपगी अमा लेरे एक्सप्लोरेशन कन्ना चतरी हंदकी इसिंग जिसाउ कन्ना कल्ली युहाजो दुमरता हागी यामना फ्रजाइल मफमजिदा चाइनीज की लेरिबजिदी हेना कैपिटलिस्ट की हेना साथीना मोगी कंपनी में आमजे ऑपरेट तौबा होरकली अदुना मखोइ चंगपदा अखोइना हेना हरावबदी लायना नुंगांनिंगाय ओइगनि हाइजनि यानुवाजे तांपदित अखोइगी हुजिकी वाफंदुबुदी कना तौजरे तांपदि तमतंग लाक्चगे border dispute की पोटसिदी इंडिया चाइना का अदुम लई हुजि अमरंदा कनोना ngasai पेनलिस अमगी मत हाइबिगिबदुदा कनोगी अखोइगी इंडिया का म्यांमार का अनिगी मरक्सिदी याम मरी कोडल रिलेशनशिप से फजन सेंगल हैबा मसु फजन तोय याम लिबुदी अखोइना कनो अखोइना फजन अखोइगी स्टडी तौबिरगदी खंगदुइसि म्यांमार की बिग सिटीज सिंग हैता रेंगुन नत्रगा मंडले को हारिबा सिटी सिंग सिदा मार्केट कंट्रोल तौरिबा
ख्वाइदगी हेन्ना ट्रेवल तौरिबसिंगसे चाइनीज ना reality Southeast Asia da Philippines oiro Nagano Jakarta oiro wherever Thailand da Thai dagi hena Chinese ki traitor ngakne mena akogi hujiki madle binda to rangin misire tawi Chinese sing sidi makoi si strategic kano makak jawarga tawi mom su ui di makoi relationship se China ga nang bi kasu labnam ude Indiana border dispute ama lejere Myanmar national pasida trade makoi ga challenging to pasida yam chawda akogi swaida akogi India se magin thani ga hedi lokal de laije ta to maswar kai 안 타도 하주지 거는 이렇게 된데 동안 너러면 파티가 너무 해야 어제인데 해리 알로리 맞아 또 거기 사회의 미얀마를 신지수 하를 대나가야 하고 그러면 안 볼거 더니 어선 수지나 제일링 같이다 China sanction dawri ne na ba handore ko ari India ga no priya ori ori hajito India ina le phone khana aso sanction ko to ori sanction ka da la wa hadone to mo sanction India to policy consistency ori ko ado China na on sa ju le le yo le to military le mo le le yo we never ni support ni hai to ne mo tan na mo na mo no paisa le wa west ko ki na mo hando se mo isu ko na on sa ju chadore 요즘 좀 그다음에 속도는 아주 속도는 이제 번호 왜 무슨 애들이 뭐 이게 하나씩 왜 홈리스 뭐 바이든 그래서 왜 바이든 바이 뭐야 저도 포트폴리오야지 아두가 그래서 아두에서 왜서 노려야 돼 나도 채널에 놓은 거니 해요 뭔가 도 있고 이제도 아두 메모하기 위해서 뭐이 policy가 채널에 나서 노려 채널에 아마도 디펜드 와이지 아고나 이제 하야 가서 여름에 그냥 바스켓도 하버리 바스켓도 하다가 왜 가이리나 아들 칼산 로케이션 로고하네 다시나 제가 아직 반년도 이제 하버리나 때문에 더 military relation 좀 레이리가 바로 포지 이름 나고 military equipment 좀 레이리 뭐야 내가 제가 이거 하디부터 하나 빠르면 좀 뭐기 제니 equipment 나도 그냥 여기 ammunition 레이고 그것도 또리 리포트 내자 해봐 아드나 제나기 relation 퍼스 파이브에 데려가 제나도 뭐 플리오나 relation 좀 내면 어디 뭐이거나 lama memang long sighted net haida apa namanya depend on mereka tu mereka depend on mereka na yang presiden hongan atau belakan polisi mohon kalau enggak pergi bawah ni lalu tak ada main China tu depend on itu jadi kayak orang sih tahu mana aku itu yang jadi optimis juga sih ya jadi China sih memang sih karena India kan banyak yang nak ni kan aja orang sih kalau polisi border sudah India tu sih kapan lagi orang halukan sih Norris lagi memang kalau ada sanctuary law legal kan sih dah India na hanya hire orang sih memang asal nation lah moi sih lewat di on policy ni moi aku ni yang kena pon yang usia dia lah aku betul anda pon yang usia ulit lah policy India tu thang orang so jangan thang kalau ni hai sih memang orang macam apa sih kalau handling boleh wah hai dah military link ni tu lah Kamu saya awal lagi orang sih tu India ni tu luar yang ni kan yang ni saya tahu dia tak sih nawa. Aduh diplomasi saya tahu sih kalau itu yang lagi aduh moi dia sih balance out ni. Saya thani orang ni gila itu between China and India kan lagi sih. China kan India nang nol lagi ane sih balance ada orang kan ni kan emang ini sih bawa. Apa ni moi sih makan masai kan jalan lagi lah. Bukan saya tu bisa cuma saja ni. Bukan tu aja tu di India na yang nol kuasa ni lagi kok. Thai dia kan historically British macam ni lama lah ya. Aduga hazina mau kita ni lato pai di India lato kan dari China suka lebih itu dulu. Hari mau kan mau bukan tu. Sekarang ni India boleh kita ni boleh kita chicken ni kita hari. Dokar matang dokar kedua lagi hari mau jauh kalau mau 2018 nama election ni lah. Election sih dah pro China kan ini pro India lagi election dah boleh hai. 2013 dah kita pro China lagi mau Kini, na parang berserkat. Sih India itu kita ikan, yang pernah ina beliau ni, India itu kita orang, cara macam kita ni masuk ke ni kan, mak berkat dia na. Ada India itu kerja ikan, jika pernah election tahun ni, ada hari macam election 2018 Oktober election je. Siapa sih interesting bukan kita interesting macam India kita lagi kan masih bukan karena ini illegal betul. Ada yang mulai sih pergi India sih pergi mana government lah persiapan habitat mana boleh. Yang China strong country mana orang demokrasi itu yang successful orang. Adina pergi Assam tu atau stable government mana lagi na. Bhutan di situ pergi interest tu kita semua mana ni ada. Adina orang itu last time tu hajan misi
asuk chawba countries da asuk chawba democracy si successful oire na lawrabani na Manipur gumba si da su BJP government laktna yam akan ba government thamdana India unity si kaidana ba leirabani maswaida akhoi kano ki Myanmar gi akhoi counterpart sing si thengna yana ba business kandi amada kandi gateway or thengna ba yana ba why India sina akhoi ko si multinational company China on the lakpo or su no election ne have nate masi ba ni gatbi idea on the akhoi karinta khandro ma no bom la risgi last one ta hadi matam se am laita tinku kidone political trilogy in amagi economic strength padagidi akhoi political stability the military strength di loina equate ko tamu atane ko India jo do si mapum phana ngamak pamatamne aduna awang mo pokamai ne ju MNC bi kai kai lei myam sing sidi tasengdi akhoi kai kan da moi la kum matam da compete ko number di hang do pai ko lei bu ju ai ko ina to na la la ga moi na se kuno me la ko ba ni sine la lei lo thoga moi ka na sum to bi la ko potu de di adi preparation de di pa to pu matam ta de da Canada yamna darkar le bonne ba okay yamna je last point have si akhoi hector makoi invite to ne na akhoi go job to video already abu India government gi akhoi kana policy yam bhajana leibini na madumukti India government gi initiative makhara tawangane je taja de maruina ngasi kana topic asida India madi China ani war tawakadra haigi ki na wama leramba ni pai wama leramba dumadi akhoi gi ngasi panel sing gi idea da lairiba situation directly ba akhoi business trend da sedigi China tawnagi treaty ani gi amarom de lairiba mari me amasina ma morga lan tawud laiba ani ma manje habsi ngasi panel sing gi motni aduga lan tawkani habsi thaja wale habsi ni thagachari ngasi gi akhoi oja homen taw pradeep amadi tamadanu ahumakpu ngasi gi thawmasi yawi bagi tamak indiriba kudimakpusu thagachari Nangasi pauba, na pauba warauri bra. Allah manda, kari licha chaja chatkani khangda banangbo. Ai hi sara. Nungsi pami hai do phone yi nungai ba thok tawna. Nupi ni tha mai ru jadradi. Nungsi ramani manam dudi. Nungsi na tok laglava mapuksina. Taiba. Nang son daw lai solo. Ai di nang adum lawradam. Khatondi indom cha si kaya da leirak pano. Doi mak yauna. Ai hi sabu manghanna ba hunna ba. Imana ko ku taramadi. Nang mo mudalo. Ai na lahap na lai krabacho. Imana ko mutai. Imaga isanna lai ta mapam sida. Ai na lai raga kai dawru ne. Isalgi da mutta ai lai hai ba se kari ki mute. Ite gi naram chato. Aduna ne. Namita nakau. Ai wala bam ko kano. Ai na parate. Ka kumpai da nai jari. Ai bu ta do pigano. Namja. Ai khoi chalaru e namja. Yoigu Yuhenba traders urgently required name of post receptionist, basic knowledge of computer fluent in English and Hindi, sales executive experience of fresher, basic knowledge of computer, and sales manager preferred in educational field. Salary negotiable for all the above posts. Please contact us at 0385 244 2826 or 7005 71991. Anti-repression day Saruk Yabiu. Haukiba July Tang Tara Lisingani Marigi Ahinda Tanglada Leba Assam Rifles Nat Hangzam Manoramabu Nupi Obigi Ijetpu Kungaw Narak Hatok Piramba
थौदोपु पेंद्रब इमासिंगदा जुलाई तांग 15 लिसिंगनी मरीदा हौनरुबत नाइदना इमासिंगना कंगला ममांग संसिनकिबा खोंजंग अदुबु निंगसिंगजब ओइना एंटी रिप्रेशन डे हाइना मिंगथोंदुना ऑब्जर्वेशन कमिटीना एंटी रिप्रेशन डे थौरम जेम हॉलदा अयुक पुंग 13 ताब मतमदा मियांग मिफम अमगा लोइना इमा 12 इकाई खुमनबा उच्चगनी हारिबा थौरमसिदा इरमदम असिदा लेबिरिबा इमालुप सिंह CSO सासा संस्थान छात्र संस्थान खुदिमकना मपुंग फाना सरुक याबियो हाइना ISTB थुंगदा पाउजेंजरी बा एंटी रिप्रेशन डे ऑब्जर्वेशन कमिटी चटकिबा जुलाई की तांग मरीदा आईगी नुपी खुंदोंबम ओंबी चांदले देवी ख्वाइरमन बाजार दा पोट लेबा चटकिबदेगी हलक्त्रे हाइना हाप्तकिबादु नहान जुलाई की तांग 10 की अयुक्ता टेक कायदना ममागी मयुमदा हलक्ले हाइना मीडिया की थोंगदा पाउजेंजरी हाइजरिबा खुंदोंबम हेमंता अपोपा KH नरहरी अवांग सेकमाई न्यू मार्केट चटकिबा जुलाई की तांग मरीदा आईगी नुपी खुंदोंबम ओंबी चांदले देवी ख्वाइरमन बाजार दा पोट लेबा चटकिबदेगी हलक्त्रे हाइना हाप्तकिबादु नहान जुलाई की तांग 10 की अयुक्ता टेक कायदना ममागी मयुमदा हलक्ले हाइना मीडिया की थोंगदा पाउजेंजरी हाइजरिबा खुंदोंबम हेमंता अपोपा KH नरहरी अवांग सेकमाई न्यू मार्केट Advanced Coaching Institute Nagamapal Lamabam Lekai near Reams Road, largest trusted and premier coaching institute in both arts and science. Position holders in COSEM examination 2017. Second position science RK Baby Sanath. Third position science Victoria Ngambam. Second position art Guneshwari Nomaityam. Third position art Thokpam Dolen Chandra. 8th position art Pavam Bruce. Admission opens for foundation course for class 11 and 12 in science and arts stream. CBSE and COSEM. Foundation course for class 9 and 10 separated for CBSE and COSEM. Facilities available: well-experienced teacher, regular weekly test series, smart class, study materials, library, Wi-Fi net, separate boys and girls hostel, van service, canteen, monitored by CCTV camera, heated microphone, biometric attendance, private security. We have separate batch for morning and evening. Please contact 730-891167. Progasam da ekoi khwaibu konbiramba Khetrimayum Yaimasinga DTR EEPWD Maki nungsizaraba imung manung sagainate marup mapang khwai pumnamuku thadoklamlaga haukiba July ki tang manga yumsakaisa numita Sirugurugi Kripadagi besa olaga abad Ditya Saitanadas haiba nam phangjaduna Vrindavan prapti oikre lakliba July ki tang 10 ningthokaba numita asti sansei lokacharaga lakliba July tang 19 leipak popa numita sarada din thokle upalaksya sida Brahman Vaishnav ahalaman marup mapang khwai punumakna matam chana lengbiratuna harinam sravan tawbiranaba ISTV gi thongda paujenjari basing Khetrimayum Pravahini Devi Saradhamini Khetrimayum Roton Singha Manaunupa Khetrimayum Rajen Singha Masanupa Khetrimayum Gojen Singha Masanupa amadi imumunum gi miyoi Singzamai Singha Makha Khetri Lekai La ehozikti khwaidagi kanba mapangal galoina Black Tiger Cement laying ba sungam ngam feelings, oh oh oh, malami pataba, okhani awaba, matam pumna magda, oi hansi prutoni matam. Matam punamase photo ki matam ne Khanganjaba ISTV ki cable service provider singna thagi divam thokpa subscription fee adu chatliba tha asigi tang 15 fawgi manungda sungsoi soiduna thidok pinaba khangalu
tang 15 fawbagi manungda subscription fee thidok hogdaba taragadi masa masada amuk hairamdana tang 13 tagi line kaklagani loinana outstanding due laiba cable service provider singsu tang 15 fawbagi manungda suksoi soidana due sing adu sengdokpiu sengdoktaba taragadi mathang numit tang 13 tagi line kaklagani khanganjariba Secretary General ISTV Network Noi homo polo koi thalu rauja Sayoro dan ni tani ni katani lai je ai mo kamaina nu bitara ga no no Hello Nalia Noi na pai da ring lo Ba Driving license Sara ukul gi pam la Senapati gi pam la He da luhung ga lai ni ngasi di mo mung dulan to ge ko kaina da na ko Skyner wi da angang sa ma ga ngoi them to ra lok jagi to ji da nang na inaw da lengda na leiradi bahai yalla ni si se Coba, kagak orang. Haibong Makongda Imphal Turel Kaire Iril Nambul amasung Kongba Turel Khudong Thiningai Oiba Sangda Sele Kotha Khungi Manak Nagna IRB natraga MR gi battalion ama linglagani haina Chief Minister Nongthongbam Birena Phungdokre Amadi Ising isawna amanga ta thogan khraba lokpam sing sarkar gi maikai compensation pithok na bokona ri haina Agriculture Minister B Angkhalia na Phungdokre Kurumzari meeting tapiri ba sing bataram noksari pau sandok na pizari Thobal district ki manung sanna Haibong Makhongda Imphal Turel Torban Kaire masina yum sani gi mathakta ising thumjin khre thodok thokpham dagi phangba pawda ngasi nongalamdai pung ani rom taba adwaida ifut phaurak pagaloina na fut chani gi maya da torban namkhai rakhibani mamangda su mafam masida torban kaibagi thodok laikhrabani hauzik phawbagi oina ising thingbang ngamdana leiri Ising Ningkai from the Manipur State Disaster Management Authority ki Vice Chairman Adim Pamai DC Thobal L Nabakishore na official Singaloina na satuna yingsin kre Adim Pamai na isa wasigi section thorang amasung piba yaba mating pina na buhonagani manghan tanghan krabasingi assessment report semduna tingbang pina na buhonagani haiki sigi through digina assessment tawraga pangba yaba akoi disaster management gi taraptagi pangba yaba pangani aduga pangduna su leire aduga makha taba kari step lokhat pa yai habisi district ki administration gi report ki matung ina akhoi chap chana thabak pangthokani habisi wafam ji thamjabani DC Thobal L Nabakishore na Thobal district asi handaki ichawna khwaidagi sohan mafam oire district administration na mari leinaba department ka project plan tawduna thabak paikhat haudrabadi hena soglakpa yabagi oithokpa leire haiki thmai thokan si bora khra piba chatai khra piba ko moi duty se aduna khoida su waba moi su waba aduna kai mo raji kai no moi phajana assess thopiraga DPR sarga project se phajana tawragadi ai kitang phagadan khali ai chidi department district administration ko even water supply gi sumai thokan si ising krai launi na fra electricity department gi suma awaba ta kan si kai mai connection pini ri medical gi ko siam tong phajana work to omchan
हंदक नोंग मनिनी नोंग लेप्तना सुरक्पा सिना मरम ओइदुना थौबाल तुरेलगी इसिंगी इमाय डेंजर मार्की मथक्ता सेले हाइरी तुरेल असिगी नाकेता लेरिबा प्रजा सिंह अमुक हन्ना इसाउगी अवाबा मायुक नगद्रा हाइना मिपाइबा पोकनरे थौबाल लैसांगथेम बाजार अमदी लैसांगथेम पावर स्टेशन इसिंगना थुमजिनख्रे लोकल क्लब की मियोय सिंह अमदी पुलिस पर्सोनेल सिंगना तोरबान सिमजिनबगी थबक सथरी मोइजिंग खेकमन अमदी कैबुंगी तोरबान नकना लेबा प्रजा सिंह सफागदब मफमदा मयुम होंगबा यावनरी हाइरी हौजिक फाउबगिदी मरी लेनबा डिपार्टमेंट मिडियंग संगद्री सेरक असिदा इरिल नंबुल अमसुंग कोंगबा तुरेल खुदोंग थिनिंगाई ओइबा चांगदा सेले हौखिबा पुंग कुनमरीदा नोंग सुद्रबसु तंपाकता सेलिबा मरु ओइबा तुरेल सिंह इरिल कोंगबा अमसुंग नंबुल तुरेलगी इमाय हेंगलक्तुना हौजिक खुदोंग थिनिंगाई ओइबा थाकता सेले लौनंबाल नेमबा मफम सिंह इसिंग पाथोकदबगी फिबमदा लेरे ममांगी इसाउदगी इसिंग थुमदुना लाकिबा इम्फालगी अकुतपा मफम कया मखाताना इसिंग अमुक थुमजिनबा हौरकले इम्फाल तुरेलगी इमाय पाथोरकपदगी मयांग इम्फाल केंद्रगी मफम कयासु इचाउगी अवाबा मायुकनरे सेकमाइजिंदगी खोरडाक फाउबगी किलोमीटर 33 सांगबा तोरबानगी अयाम्बा मफम पादुना चेनबा लंबी नमथखिबा मफमदा इसिंग पाथोकपा यावरे इचाउ नंगलबा मफम सिंगदंगसी केंद्र असिगी एमएलए सु ओइरिबा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के.एच. रोबिंद्रोना वांगोइगी एसडीओ अमदी अतै ऑफिशियल सिंगा लोइनना सत्तुना येंगसिनख्रे एमएलए ना लेकाई लेकाई की मियोय सिंगा खुसमनदुना इसिंग थिंगबगी थबक सथकी एसडीओ वांगोइना केंद्र असिगी इचाउना अमांगता थोगलबा सिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकैदगी पीबा याबा पीनबा होनगनी हाइखी एमएलए के.एच. रोबिंद्रोना हंदकी इचाउ असि अहुमलक सुरे हंदकी इचाउ असि ममांगदा अमुक्ता ओइखिद्री महाक मसा अमसुंग गवर्नमेंट की माइकैदगी मियांगी पांगबा याबा मतेंग पांगना होनगनी हाइखी मनung sida sigi lebak menjenabsu hore nungdang nangakana nungdang menjelaga lambi chathosin da hujik problem oiriba lambi phangno da ama khata leiraba ama khata ngairaba lambi sida asidina problem oiraga hujik lambi je phangno yadarna chathosin da miyam singda problem yam leire adu ngasi mak yaraga di ai si thingnaba mayam lekai gi khulekai leiriba na ha singji ahan singa tanaraga ngasi mak thingnaba ngasi mak aduga lebak menjenaba hona jage haraga ai makha tarakpa awana tarakpada saru udum yani as a local MLA natana mioi bagi awana tarakanda yabum thokpa akoigi ngamjaba mating pangjabdo ai isamuk yagane na haraga matang tenjege टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लेबा मैटे सिंगना खुंदाबा कोठाखुल मनाक नकना IRB नत्रगा MR की बटालियन अमा अथुबा मतमदा लिंकनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना फोंदोखरे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट ngasi खुल असिगे सेल्फ हेल्प ग्रुप तरुकता लुपा लिसिंग यांखै की सेनफम खुसिनबगी थोरमदा चीफ मिनिस्टर ना वाफम असि फोंदोखिबनी थोरमदुदा हेल्थ मिनिस्टर एलजेट ना कुमार सु सरुक याखी मियामगी अहानबा नुमित मे की तांग 15 दा चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ता खुल असिगे सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगदा लोन की सेनफम असि पीननबा खंगनखिबनी चीफ मिनिस्टर ना नेशनल हाईवे दगी कोठा खुल यौबा लंबी अथुबा मतमदा कोइलास थारगनी हाइना थाजबा पीखी मिनिस्टर सिंगना सु खुल असिदा सतुना चौखत थौरांगी थबक लखतनबा इंस्ट्रक्शन पीखी इसिंग इसाउन अमांगता थोगन खरबा लौफम सिंगिदमक्ता सरकार की माइकैदगी कंपेंसेशन पिथोकनबा होनरी हाइना एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हंखालिया नंगसी कोइरेंगैदा लेबा सैनिक स्कूल की कंपाउंड लौ परी 15 दा आरसी मनी फौ लहुन हुनबगी थोरमदा फोंदोखरे थोरमदुदा एग्रीकल्चर डायरेक्टर पीएस राजेंद्र सुसरुक याखी मिनिस्टर न मखाताना हाइखिबदा नेचुरल कैलामिटी रिलीफ फंड पीबीनबा सेंटर दा हाइजखरे फंड असी हेक फंगबगा लौमी सिंगी अमांगता थोखरबा सिंगी मतेंग पीरगनी लौमी सिंगना इसागी लौफम सिंग इसिंग थुमजिनख्रे हाइदुना मिपाइबिगनु लौमी सिंगी तंगाई फदबा खुदिंगमा गवर्नमेंट पीबा याबा पीनबा होनरी हाइखी ओरे डिस्ट्रिक्ट ते सुजिक सर्वे तौरगा लीज की दमक से मफम के अनो फंगखरे डीओ सिंग से तानरगा मदु होनो थुना तौगनी अदुगा लौमी सिंगी फार्मर सिंगी इपाइनबा अकीबदो होरेन इसिंग इचाव लोइबा मतुंग दे खोगी पेडी फील्ड सिंग से पेडी लेतना कनो तोबे लेन लेगन हैबदो अकीबदो थादोक्सनु एखोइना चपचाना पेडी सिंग से सफिशिएंट फंगनबा दुम रेडी द लेरे लेप्तना नोंग चुबदगी इम्फाल साइकुल लंबी की लेतान पोकपीलिगी खोंगदा भेली ब्रिज अमा थोंग मखोंग नमथरकपदगी लमदम अदुगी मियामना थोंग अदुदा अरुंबा गाड़ी लानबा थिंगजिनख्रे नसी पाउमी कांगबु अमा मफम अदुदा चंगसिनदुना येंखिबदा थोंग अदुगी ओइ थंगबा मखोंग की लेबाक निंखाइरकपदगी थोंग की फिबम अदु खुदोंग चिनिंगाई ओइबा थिंगनखिबनी मतम मतमगी ओइना सेंजिन फम थोकपा सिंग निंथिना सेंजिन बिदबदगी फिबम चादबा थोंग अमा ओइहौरी मसिगी मथक्ता गांगपी जांगदगी इकौ फाउबगी मरक्ता मीटर यांखैरोम सांगना लंबी नमथबदगी मियाम नमी पाइबसु फाउना हौरी
mafam kayadana ching ningkhairakpadagi local MLA singa loinana lambi sengdokpagi thabak pathari thong makhong namtharakpa asiga mari leinana leitan pokpi li khungi salam rozen kobra khunja amana phongdorakpada thong asi imphal cycle lambi gi yamna maru oiba thong amani chahi kayagi mamangdagi hona yengsinbidabadagi handaki akanba nongda phibam sokselakibani masina maram oiduna ngasidagi gari arumba lanba thingle athuba matamda mari leinaba singna senjin bidrabadi gari macha phawba lanba thingbagi khongjang changsilagani haiki Kumbi Kendragi mafam kharada ngarang amu hana akanba nong chukibana maram oiduna Manipur turelgi masa ama oiriba ithai turel amadi wangu turelgi mafam kharada ising pathokpa yaure ngasi ayuktagi hauna ising pathorakli ba mafam sing lamdam adunggi miyamna ising thingnana bukhonakre ithai damda leiba kunthani thoi suba CRPF B company gi kangbu nasu ising thingnana bukhonaba adu damateng pangki makhatana nong churaklabadi kumbi kendragi mafam kaya hauji ising thumjinduna lairiba asi amuka hena awaba mayuk naragani miyamna ising ichau gi phibam asi kari oirakadabage haina mipainaba pokna hauri amaromda wangkhem kendragi manungsana leiba angom lokol lamadi selong lokol da lopari kaya ising na thumjinduna leirakpa adu ngasi leirong thel ningel gram panchayat ki pradhana kekru khoirong amadi gwarok fawraga pechi khultaba chingyagi khonglam asi tengthokre Imphal East ki mafam kayada ising thumliba asigi chithokpham oigadoriba pebia pandit leikaida leiba nandaibam uku haina khangnaba uku asi matanga chanadabadagi mongkhang lambi gi akoibada yum kaya ising na thumjinkhre ising thumjinba asina sarkar gi loisang sing mathau tawba ngamnadre mongkham lambi development club ki president TS Dhaneshwarna phongdorakpada mari leinaba singna uku asi matanga chunaba mong sembiu lokhatpham thokpa thabak sing lokhatpiu haiki Wadi Imphal Turian Chinis Tokota Wabani and Imphal Turian Singarang and Kara Mayang Tarambadagi, Pujung Wankale, and the Hanagi highest plat level, Handak Ching Jaukiba, Kumbirong Amadu Second Sing Jaukima, Pumdu, Gi Kaikim, Adugi Label Do, Adu Yorkado put among Tangai. I said a Marumaraga, Han Pomdo Sing Tombasi, who left Chede, Maram the Sing Jauk Jenselakuni Henba, Machiting Bagi, Paisulitaba. Aduna Sarkaki Maketi Atuba, Miam Tahanjani. Loktak Pat ki imai tapna wang khalakpana maram oiraga Bisnupur district ki manungsanna Loktak Pat ki mayada khundariba mafam singdasu ising thumjin ba hawrakle Ningthau Khong Municipal Council ki manungsanna Ward number 5 amasung 6 ki mafam kayada ising na thumjilakpadagi Ningthau Khong kha mamang high school da relief camp hangduna imung kuncha manga rong gi mioi sing changjafam lawkhre NESDA na miyang gi mateng ga loina na hangdokle ba camp asida government ki maikai mateng pangbina ba pungning singsilli Aduna masi relief camp hangba sida ki DCM sun SDO jamna thawai aksang gauna mateng pangbina bi domaka koi madal gi maikai su thang sari Kumbi Kendragi manungsana ithai wapokpi gi mafam kayada su Loktak Pat ki ising na yum kaya marum ising na thumjinkhre isaugi awaba nanglaba sing Ward Club amadi WILL Club na wapokpi ima Fadibi Community Hall da relief camp hangdokre isau asina maram oiraga thangna sananaba ising gi awaba mayoknare hiramasla midyeng changbiu hairi Ithai Beres ki thong manga mak hanglabasu khuga turelgi imai wangkhalakpana Beres ki imai su khudung thiningai oiba changdagi foot ama hena wangkhale haidi Beres ki sing imai wangkhalakpa asina Loktak ki imai su wangkhalakpadagi pat asigi manak nakpa mafam sing ising thumjilakpani nakal amaromda dam asigi nongpok thangba nakal gi ithai laikhong phaunari lambi gi turel Longnambal matik sana retaining wall semjin bidabana Longnambal kintarakpadagi khudung thiningai oirakpa maramna miyamna lambi thingbagi khongjang changsinba hokre masina maram oiraga kumbidagi khordak nongmai khong kakching khunau da satkadaba gari singsena khidre khongjang changsin khibi nupi amana National Hydro Power Corporation gi beres panari ba manager da matam kaya gi mamangdagi lambi asi semjin bina ba haijarabasu semjin bidaba local MLA da haijarabasu corporation gi makhada dam gi naket meter chani gi area semjin bagi thabak makhoi gi ni haiduna leire phibam masida khoisaunaraba miyamna lambi thingbagi khongjang asi changsinbani lambi asi semjin driba fawba mathang sahidagi nangna sagadori ba dam thingbagi khongjang fawba changsilagani haiki Khundrak Pam Kendragi ising na thunjin kraba mafam sing BJP Kisan Morcha gi Vice President Dr. Khetrimayung Kalana Pangai Nepali Basti Khundrak Pam Tangkham Chingkhu Sambai Harau Raw amadi yumnang khunau gi yum kaya ising thunjin bagi awaba mayok nare hiramasda mari leinaba authority na midyeng changbi baga loinana awa ana taraba singda mapung mateng pangbina ba pungning chingsili Awang nongpoki hauzik oiba ichau gi phibam Union Minister of State Home
Kiren Rijijuna Luchingba Awang Bathake Central Team Amana Rescue amasung Relief Operation ki thabak sing yengsinggadawri team asina hayengdagi tha asi tang 15 fawba Arunachal Pradesh amasung Assam amasung Manipur gi ichaw nanglaba phibam sing yengsingani team asida National Disaster Management Authority ki members sing National Disaster Response Force amasung Niti Aayog ki members sing susloinagani hairi paugi marathana tin babre matang lujari beneath 100 meters from the earth's surface, naturally filtered through sand stones, pure, clean and healthy water. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba hakjang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule Saiji TMT Bharasi latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthokchabani masigi Bharasi ahanba sungdokpa product oibana polling jade taken day mapangil kali amadi amaga phajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawraba makhalgi TMT bar ne Saiji TMT bar Penasya Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Penasya Coaching Center gi ojasing na exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na mai pakpa makok thongba oinabagi damaktadi Penasya sing na amata ngarba coaching center ne. Yamna center sida thajaba thambi. Amukahna taram nokchari makhataba pao Nagaland gi Fefima manakta ngase ayupung mari makhairom taba matamda tata wingara malokha da tasinbadagi mishimina thokle hairi tata wingara dugi number na MN04A5622 ni tata wingara sigi mapuna yairi poktagi ni hairi ISTV news na fangba paugi matung ina passenger taranithoi puduna satkiba tata wingara du matau karamna accident thokibano haiba sabtaba khangba ngamdri hairi adum oinamak hauzik fawgi oina mioi ahum disire Mioi manga hena sokpadagi lamdam adongi miyam na hospital da pukhatuna laikanakre hairi Asian Institute of Medical Sciences amasung City Hospital and Research Center na sinduna kidney laina sing layeng amasung masidagi ngakthokpa haibasda awareness thorom ama singmairong da laiba City Hospital la pangthokre thorom adu da Health Minister L. Kumar City Hospital gi CMD Dr. C. Chandramani Asian Institute ki Director Dr. Jitendra Kumar Susaruk yakhi Minister L. Kumar na haksang na da yektana laiba matamda kunai mangzal thaba ngamgani government asina ana layengi lamda tongan ba thausil kaya paikhatuna miyang gi kana ba piri haithi Lilong Kendra gi manung sannai ising na thunjin khraba lokol tara taret ki phibam Pioneer Farmers Club laifrakpam Farmers Club Lilong Sazing, Konzeng Laikai, Lilong Haurebi, Ngangau Local Farmers Club Jingjau, Dolai Thabi, Dr. Farmers Club Najatuni Yingsenkre, Lilong Karam Pat, Local Farmers Club Ki Chief, Coordinator Y, Firoz Khan Kendra Sigi Maru Oiba Local Sing Ising na Thunzin Duna Ama Tathok Sing, Government Ki Maikai Digi Ngasi Fawa Yingsin Balaktri, Bank Tagi Loan Lauduna Hingnana Honari Balaumi Sing, Dukan Family Basing, Isa Wasina Maram Oiraga, Loan Sing Bangam Dabagi Pibam the Lay, Hiramasida State Government Namijang Changu Haki. Padilai, Madu Yamsing na Hargadi, Mahagna Tauriba, Sarkar Sigi Maikadi, Hazizik Pabugi, Tam the Tauriba, Tabuksing a city, Sadi Saning Basakum, Padabadagi, Manam Nam Lagatu, Yahabdum. Cabinet Minister Makwoy Dragasu, Emily Amagi, String the Tobia, but have a pudding Bagado, Lady Bawa, Tara, Preza, Singasida, a two with the Ming Sanghing Bagia Pambado, Mrs. Pizzi. Kumbi Kendra gi isaw na awaban ng laba mapam singda Kendra sige MLA na satuni yengsen kre kumbi kangjay bung mapal amadi kumbi tinge lekay gi ayam yum sing ising na tunjin kre kumbi tinge lekay gi mandapta relief camp hangduna leiri MLA SB dana awaba taraba singi pangpa yaba mateng athuba matamda pangani longmi singi damakta su department ki maikai dagi lokhat pa yaba thabak lokhat kani haiki jeri duga loinana sia maru waina human mi leiba yadaba yum sing ase sigi sikoi anauba kem hanga koi sta moigi changyapam moibu pinaba haina koi odi kana khona jari
हंदक की इचाव असिना संदोरकदब लाइनादगी सेक्शन थोरांग लौखटपा ओइना कुंबी सेंट्रल हाई स्कूल दा लेमना लाइंगबगी केम अमा पांथोखरे केंद्र सिगी MLAS बीरगी मखादा BYC कुंबी एमदी PIC कुंबी न सिंदुना पांथोखिबा केम अदुदा मियोय चंगा हेना लायेंगबग लोइना हिदाक लांथक सिंग येंथोखि मखाताना था सि तांग 15 दसु वांगुदा पांथोकनी हाइरी मोइरांग अमदी नंबोल की मफम कयादा युम कई इसिंग न थुमजिनखिबदगी रिलीफ केम हांगदुना लेरिबा मफम सिंगदा PHED बिष्णुपुर डिविजन थकना सानबा इसिंग क्लोरीन टैबलेट सिंग यंथोखरे डिविजन असिगी एजुकेटिव इंजीनियर लाइश्रम गोकुल चंद्रना था असिगी अनीदगी डिस्ट्रिक्ट असिगी मफम कयादा लेरिबा PHED ऑफिसर सिंग तानादुना इसिंग येनबगी थबक सथरखिबनी डिविजन असिगी ओइना टैंकर अचौब लेतबना खुदोंग सादब मायोक नरंबा अदु लीटर लिसिंग निपान चनबा अनौब टैंकर अमा पिरकपदगी अवाब खर मखै कोकले रिलीफ कैंप सिंग नतना इचाउगी अवाब मायोक नरिबा मफम सिंगदसु इसिंग पीगनी हाइखि नाउरिया पाखंग लाकपा केंद्रगी ओइनासु इचाउगी अवाब मायोक नरबा मफम सिंग रिलीफ कैंप हांगदुना लेरे लौ अमदी ngaगी फार्म कया इसिंग न थुमजिनख्रे केंद्र असिगी MLAS सुभाष चंद्रगी मिडियंग मखादा रिलीफ कैंप सिंगदा चेंग हवाई चारा थंगनब पोलम सिंग यंथोखरे इसाउगी अवाबा ततना मायोक नरिबा तायल खोंगबागी मफम सिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोग्राम अमा पाइखतुना तुंग कोइना इचाउगी अवाबा मायोक नदना बथबक पाइखलगनी हाइना पात्सोय केंद्रगी MLA AK मीराबाइना फोंदोखरे वाफम सिंग असि तागेल खोंगबागी तोंगान तोंगान मफम मरीदा इचाउना मरम ओइदुना हांगदोकलिबा रिलीफ कैंप सिंगदा चेंग कंबलमदी मोंपाक सिंग महाकी माइकैदगी मतेंग पांगबगी थोरम अमदा फोंदोखिबनी MLA ना मखाताना फोंदोखिबदा तागेल की अकोइब सिंग असि मतम अमदा पात ओइना लेरमलबसु इंस्टीट्यूशनल अमदी इंडस्ट्रियल ऑफिस सिंग साजिलपदगी महुसादगी लेजरकलबा इरम नाला सिंग फुंजिनखिबना इसिंगी अवाबा असि मायोकनबनी मसी थोक्तनबा महाकी माइकैदगी लॉन्ग टर्म पॉलिसी अमा पाइखतुना कोखन्नबु होनरगनी गवर्नमेंट की मरी लेनबा डिपार्टमेंट का सुतानादुना अथुब मतमदा मियांगी अवाबा असि कोकनबा थबक पाइखलगनी हाइखि कोई कुचमनरगा चमिनरगा मसी अथुब मतमदा संगत सागनबगी अचौबा कोई स्टेप अमा लौखतनबगी दमकता कोई कया जातपा हौरे हाइबसे थमजगे लोइना हौजिक आई इसागी माइकैदगी हौजिक खरा पुजरगलिबसे आई एजे पासोय केंद्रगी मिहुट अमा ओइना आई प्रजागी मिहुट अमा ओइरुरबनिना मयांगी अहानबा रिलीफ पीदब यादब दरकार ओइबसिंगसे आइना खरा लांगजरे हारगा आई MLA की साइटगी पुजरकप लेलिमनी नंबोल केंद्र की इचाउना मरम ओइदुना रिलीफ कैंप हांगलिबा मफम सिंगदा केंद्र सिगी MLAN लोकेन की मखादा ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की मियोय सिंगना चाना थकनबा पोलम सिंग यंथोखरे हौजे हौजे इचाउगी अवाबा मायोक नरिबा केंद्र सिगी मियांगी रिलीफ कैंप 15 दा संगजफम लौदुना लेरी कैंप सिंग असिदा चेंग हवाई थाउ थुम कैंडल न चिंबा यंथोखी नंबोल ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की जनरल सेक्रेटरी L चंद्रकांतना MLA की मीटिंग मखादा मखाताना अतै मफम सिंगदसु मियांगी मतेंग पांगनी हाइखि निंगथौखोंग खा ममांग हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप ता बिष्णुपुर ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ना चेंग अमदी सेलगी मतेंग पीखरे मणिपुर के ख्वाइदगी चौबा लोकल सिंगी मरक्ता अमा ओइरिबा लौपरी लिसिंग मंगागी मथक्ता लेबा लमलाई साबम लोकल अनिरक सुबा ओइना इसिंग थुमजिनखिबदगी लौमी सिंग लौ सिरगनी हाइना मिपाइनरे लमलाईगी युम कयासु इसिंग थुमजिनबदगी मखल मखा कयागी अनाबा यावरक्तुना मायोकनरे लमलाईदगी सगोल सेम गंभीर मंगांग कौबा मियोय अमना फोंदोरकपदा लौफम कया इसिंग थुमजिनखिबा असि मणिपुर सरकार की मरी लेनबा डिपार्टमेंट की मियोय सिंग लाक्तुना मियामना थेंगनरिबा अवाबा सिंग यंगशिल्लगा पांगबा याबा मतेंग पांगबियु हाइना फोंदोरकली सरकारी माइगदगी हौदी थोकनी लहोन पिन है कराई कराई फंगन खंगे खदी अमहो फंगद्री से अखोय मखा ताबा गवर्नमेंट की साइड तगी इरमद मसिगे थोबरेन पुरी मयाम मसि कुमथबिदन ngasi बोद कनाम दे येंगद्री नान मरकता खर लागा अदुम खोगी पब्लिसिटी हाइगद्रा खोगी कैमरा फिल्म की स्टाइल लाखरे तो मधु रिपोर्ट फजना पीरगा DC की अरुमसुंग MLA की चीफ मिनिस्टर की लैंगा की करी खोय फंगद्री बमसे रॉयल राइडर्स मणिपुर की चही की ओइना मपालम द चटपगी खोंगचट अमा ओइना राइडर 13 न साबा कांगबु अमा भूटान की दमक ngasi इम्फाल थादोखरे नगमपाल कंजाबी लेरक्ता वाइस प्रेसिडेंट L बसंतन टीमसी लमथाखी राइडर्स क्लब की प्रेसिडेंट RK तोंबी सनाना लुचिंगबा कांगबु असिना भूटान की मरुइबा मफम सिंग सत्तुना मियांग उनगनी लेता लाइरा कयागी सुमतेंग पांगलमगनी हाइगिरी वही सकजो खोचरसी अखोय राइडर्स मणिपुर की चही वो कैलेंडर दा यावबा आउटसाइड स्टेट टू जो राइडनी कैलेंडर मतुमिना भूटान सकदगनी और राइडर्स मणिपुर की ग्रुप दिसेना टीम में थमी ट्रिपसी कोई वीक कोनी की महीने में मान खा
All India Gramin Dak Sebak Union na India Pumbada Sangsili Bakongjang gi saruk ama oina Imphal Post Office ta nomagi oiba sara henbagi kongjang sangsin kre. All India Gramin Dak Sebak Union Manipur Division na sinduna sangsin ki bakongjang aduna ZDS Committee ki report mapung phana chana handuna ZDS staff singbu 7 pay commission chana hanba amadi AI ZDS UG report semdok sadok han bayauri makhoi gi demand tang 13 fawgi mamang da thabak ta onthok trabadi July gi tang kundagi division office Shillong da sara henbi khongjang changsin ba amadi August ki tang 13 tagi indefinite strike changsin gani haina AI ZDS UG Manipur division gi general secretary sanasam yai mamangang na phongdorakhi Onaba Kishore Chief Secretary from the Gilok Kibabu Yaning the Fongduna Top Maya Leka Yamadi Makaleka Nupi Singna Wakan Hivan Satakre, Mifamaduna Nabakishore from the Gilok Kibasi Chingamasung Tangi Mangjabani Heidi. Bisnupur District Naso Kaitel Dasu O Nabukishore Chief Secretary from the Gilok Kiba Yaning the Fongduna Wakan Hivan Satakre, Yumbirel Kut Naso Social Educational Association Amasung Naso Mera Paibi Nasatakiba Kungjung Aduna Lamdamasigi Mui Amabu Chief Secretary Lothok Laga Mapa Lamgi Mui the Chief Secretary Ohen Bayaning de Mahak Lothokugi Madam Pigitabani Heidi Nasi Lebak Sin Matungna University Amadi College Oza Singna India gi Higher Education gi Fiba Masi Tungda Kari Thok Lagadagi Hamadi Taret Suba UGC gi Pegi Matangda Pangthok Nariba Justice Day Thoram All Manipur College Teachers Association su Oriental College ta pangthokre Association gi President M Lokendro na India government na higher education da sel thada ningdabadagi budget kathaduna privatization amadi corporatization tawna honarak liba asi lebak asigi oina laibak thibani taret suba UGC gi pegi matang da Human Resource Development Minister na All India Federation of Universities and College Teachers Organization da aseng bakhangan da na laisilaga media da yumpham yawdabo wafam phongdoktuna Oza Singi Khongjang Amadi Amata Oibagi Liching Bu Thugaina Bakonarak Libasi Wakhal Taminana Ba Justice Day Thoramasi Pangthokpani Haiki Anauba Sarkar Asigi Lengak Asina Achumba Maikairom na Thabak Kaya Paikhatli Haina Sarkar Asibu Luching Liba Chief Minister N Birena Miyam Tinba Mafam Mamada Wafam Kaya Phongdokpaga Loinana Miyam Gidamakta Paikhalakpa Thabak Kaya Tasing na Unare Nakalamaromda Sarkar Paibada Yauriba Angam Athau Singna Makhoi Makhoigi Khangna Chanaba Sarkar gi employees Sing Imphal da Pusilakna Bukhonari Masina Maram Oiduna Department Kaya gi Makok Thongbo official Kaya Awaba Mayoknari Imphal dagi khara lapa mafam mamada department amagi employee ama transfer tawnana bukhonabada angam athau Kaya na makhoi makhoigi mioi Sing chatana bukhonabada department ki makok thongbo official na ngaihak leitana order thoktuna leire mafam madu da chatnana ba mioi hana transfer order thokhiba du atopa Angam athau amana amuk transfer order adu kakkadabani hairaga mahaki mioi bu chatna bu konaba atopa amana amuk mafam adu da leiba employee adu Imphal da pusilakadabani haina nakal ani dagi pressure pirakpatagi makok thongba department ki official thabak paikhatpa ngamdaba yauri hairi miyam gi mihut oiriba singna department ki makok thongba official singda fazadaba wahai wata kaya sizina basu yauri hairi masina department ki makok thongba official sing thabak tauba tantharakpaga loinana penadre hairi paugi maraktana tenba bre amaga mulugzari Combined tutorial for CBSE. Admission open. Third batch class 12 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 11 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 9 and 10 CBSE 6 months foundation course. Class starting from 6 July 2017. Class 12 CBSE 6 months foundation cum exam preparatory course for private candidate. For details contact Combined tutorial office Sabulbal Morang Lerak Machin bus parking. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdokchaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Bhai Gurudas Group of Institutions Sangrur Punjab na students khudingma ki imagination ki path discover tawbagi mathakta knowledge ki importance matik chana piriba mafam ni. Education piba khatang natna hayengi yumbiro putokwa institute ni. City Swarajunge. मुझे करी लोग सीधे यो सीधे नहीं है मस्जिद यो सीधे तता तस्कोनी है अदुदी सनागी बहुत यंगना सिंबे आंध्रे Sky Hospital da world class interventional cardiology ki kudong chab leijare operation tawdana heart ke ahobo menba
coronary stenosis balloon na kamthuoga stent hapa madimi hun chongbagi layeng RF ablation na singba chahi ani digi hena Sky Hospital la mai pa satharatli loina na PPI ICD combo amasung angiogram gidamak aikoi gi chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore gatanabiu ningam haudanaba hana booking tawbiu Amukana taram nausari makhataba pao Manipur State Commission for Women na hauzik fawbada case tatruk ki mathakta lokhat khre haina commission ki chairperson Dr. K Shobitana Khetrigao community hall da pangthokpa nongmagi oiba anganwadi workers singi awareness program ta phongtokre commission sinduna pangthokpa thoromaduda commissioners ki member Nilima Farida Saha Social Welfare Department ki supervisor Farida Zalal amasung Aba Club ki president Muhammad Abdul Namaru oiba mioi sing oina saruk yakhe chairperson K Shobitana hiram kayada hauzik nupi singi sakti Pirabasu nupi singbu hantana yengbagi sangdi hantadabagum tauri tongan basaitheng kayana nupi singbu awafamda tahali asigumba kaya ase thoktanaba nupi oibi kayana kari tawgadabage haibadu khangjinba tangai fadre haike board amasung CBSE na lawa class 10 amasung 12 ke exam da Thawbal Municipal Council taragi manungda leiba khwaidagi faba mahiroi singda mana mathum piduna pungning thawgatkhre ward development committee na sinduna Thawbal ningthau laibungda pangthokhiba thoramda Councillor Hizam Jamuna, Ward Member Okram Imosa Susaruk Yakhi. All Manipur Police Constable Male Civil Viva Bose completed candidate listing tara tarukna makhoi gi dabi tawduna ban tawni haiba wafam handak social media da phongdora khiba wafam bu aran bani haina organization asigi secretary Mani Chandra na phongdokre. Manipur Police Constable 10+2 maikai dagi asigumba koi ban nachingba khongdung makal maka kya khongdung ten ni haiba phongdokira amata lagi masih matung dah mana tahu ikan kali rumah makan tanah tahu kota agak ni, koi loga mating loga, koi legal action loga ni itu. Kalau ni makai orang dia koi yang plus tu di thawal sini, government kita nak matung ni nak. Jadi ber Julai thah sida, so nongki hayu kan hari thah jauh. Kami ni nak pira kan lagi ni, koi makai JCB makai dia bisu, government na. So nongki Julai thah hayu kan awak koi JCB makai dia bisu, mana kami jadi. Kanglei Park Students Association Bisnupur District ki office ama Moirang Konjengbam Lekai da hangdokre office adu hangdoklaba matung Thairembam Lekai mandapta district asigi nauna khalaba thaupu ba singwa saklauke thoromaduda LCM High School ki principal KH Rajen Kumar KSA ki president Lakshman Susaruk yakhe Excise Station Kakching amasung Hianglam Police na tongan ba mafamdagi fagalakpa lupa lakh ama makhairunggi yungang amadi yungau Station asigi mamangda mai thaduna manghankre Deputy Superintendent Excise L Raguna SP Kakching W Singhazit SDPO Dersozit Kakching Police ki OC Nandababu Sharma amasung Hianglam Police Station ki OC Anand Kumar gi kangbu yauna Excise Kakching na beer bottle chamri ga mari pudra nithoi whiskey bottle sahum yankhai mathoi amasung yungau liter sani asi fagat khibani district asida mayai kaba nisagi mayokta makha na drive asi sathakigani hairi SDPO Yairipok Syed Abdul Samad na lusingduna OC Hairok Rafi Saha amasung OC Nongpok Sekmai di Kilongi apunba kangbu amana ukong sangi yum amada yum khara da thibu humbagi thabak sathabada yu liter kun manga amasung yu sungba sizina ba polam kayamanu fagale hairi Kadana sinduna mayai kaba nisana kunai da piba saitheng amadi masibu thingbada miyamgi thodang haibasida nongmagi khana nainaba mifam ama Kurai Angom Leka Yumzau Lairembi Community Hall Pangthokre Thoromaduda Kada Imphal East ki President N Memsaubi Nongpok Laingak Apunbalu ki President Y Memma amasung Songtham Viramani Susaruk yakhi District Legal Services Authority Sandel gi makhada Legal Aid Clinic Nungau Rokna Sinduna Kunnipan Suba World Population Day Thoram Nungau Rokta Pangthokre Thoromaduda All Tribal Women Organization ki Secretary Moikham amasung Legal Aid Clinic Chandel gi Moisem Khalingna resource person oina wangangki District Immunization Officer Sanapati na District Health Society Sanapati ke khusam nuduna sakhiba tang 13 da World Population Day gi thoram pangthokre Hauzik sanabagi pau lobirase Masih sana bagi pau pisari. Julai ki tang ani dagi taruk pau ba South Korea gi Chunchioda sathakiba Open International Taekwondo Championship amadi Jeonjuda sathakiba Open International Championship
Championship ta India gi most sinduna saruk yaruba Manipur gi sanaroi sing Imphal airport harau tayam okre championship aduda KS Bazang Sanglu Kabuina silver medal ani Ronaldo Pizotin Thaudam Rositna gold silver amadi bronze medal laurakhi team coach oikiba Takhelambam Rajuna Manipur dagi haukiba taekwondo sanaroi singna championship ani asida medal kayamarum laurakhi hairi KS Bazang Sangluna handak mahang international championship ta medal laurakpa ngambasin nungaiba fawi haiki ngasi medal ani laurakpada kaino hayeng tunggi akoi hayeng aina India bu zooming world gida famous hamba ngam ganina khali aduga ai ojabu yam thagachai mana akoi bu smaya loina ga pubi baidama Ziribam da sathariba kullak suba and Patma Memorial Men's Kang Tournament ki ngasi sanakiba match ta YLC Dibung Khunongna MITL Ziribambu Panzil tara nipan tara tareta thoikre hayeng SAYCB amasung LEC sanagani makhataba sanabagi pau boyai ning thousand dagi phangbigani Department of Youth Affairs and Sports na silaga District Youth Affairs and Sports Office Thawal amadi Kaching na yumbu oiduna ngasi dagi District Sports Complex Wangjing da sahi taramari amadi taratren makhagi nupamasagi team kunsa na saruk yaduna sahi sigi State 11 Suborto Mukherjee football tournament haukre I declare the State Level Inter-School Suborto Mukherjee football tournament 2017 under 14 and 17 years boys open. Hogdobaki Thoramda Youth Affairs and Sports Minister Let Pau Hauki Thawal District Deputy Commissioner El Nabakishoramadi Anishuba Assam Rifles Thawal gi Commandant JC Hazar Nisna Thoramapusing Oiki Pangtokaduriba tournament asita saru yariba team singi March Past ki salute Youth Affairs and Sports Minister Let Pau Hauki na Oki District Sports Complex Wangjing amadi Hairo Football Ground da sahi taratren makhagi amadi District Sports Association Football Ground Kaching amadi Kha Manipur College Football Ground Kaching da sahi taramri makhagi nupamasagi matching pangthokadoriba tournament asigi ngasi ahuba numit District Sports Complex Wangjing da sahi taratren makhagi sanakiba match da Thawal District ki Lilong Higher Secondary Madrasa na None District ki Nungnang Luangreng Government High School bu gol ahum sinoda maitiba pikre Thawal District ki Lilong Higher Secondary Madrasa gi mai papugi gol singadu preng kanda maitei dingku amadi lengak pana match ki taranipal suba kun suba amadi niputari suba minita sankibani sathariba tournament asigi tongan ba district singi match ayuk amadi nungthilda hayeng District Sports Complex Wangjing amadi Hairo Football Ground da sanagani Yamna bukit silma abaga nung sinaba magi tunghay to taba kasi naharagadi Manipur gi hoti law and order yamna talmol for the present imbroglio gi mayama sigi uthalak naba onabada asuba adoba tournament denasi kartayam na oile Taruk Suba Let El Kubir Singh Memorial Kendra Wise Likam Knockout Open Kang Tournament ki ngasi sanakiba match ta Wangoi Kendra Kangkut Tim Dina Thongju Kendra Kangkut pu maitiba pikre Manipur da Kang masana hena phagal hanabagi pandamda Manipur Kang Association gi miyeng makhada lining thok sana mahi Kang Association Wangoi na sinduna tha sigi tang anidagi Kangkut tara humdoina group mari thongna khaidukuna Wangoi Longjam Lekai Community Hall da sathariba sahi sigi Taruk Suba Let El Kubir Singh Memorial Kendra Wise Likam Knockout Open Kang Tournament ki ngasi sanakiba match ta Wangoi Kendra Kangkut Tim Dina Thongju Kendra Kangkut pu Panjil Taranithoi Nepal Cup tuna maitiba pikibani
Hayeng Kangchang asida Kaisamthong Kendra Kangkhut amadi Wangoi Kendra Kangkhut Team A ga sanagani. Thagachari Boyai Ningthozam Hojik Makha Taba Pauda ngasi nongmagi oiba ingasagi pau amuk laubirasi. Ngasi oikiba ingasagi pauda ICAR Lampel Party Plepa Paugi Matung Ina ngasi kwaidagi sakiba Celsius degree 38.5 kwaidagi ingba Celsius degree 22.0 Nungsita yawba ising manil kisang ayukda sada mariputra mga nungtilda sada humputra humdoy oke. Ngasigi nong suki bagisang mga 10 millimeter ni. Nusila pada maroy bapaw amukan na laubirasi. Haibong makong ta Imphal turel kaire iril nambulam sungkong turel kudong tiningay oibas tang da sele. Kwathakun manaknak na IRB natraga MR gi battalion nama linglagani haina Chief Minister Nungthongbam Biren na phongdokre. Amadi ising ichaw na amang tatawan krabal lofam sing sarkar gi maikai gi compensation pithok na bukonari haina Agriculture Minister Bhi Hangkhalian na phongdokre. ISTB na pizza bapaw matang asida loizere miding tabire ba sing bo amukan na khurumjari. Liver kidney kasi saupok mo pa ba? Yan pa ba ko liver? Di liver kidney parvati aisi charge re. Hi Sibu, kay daw ba yawarage? Nangodri thubuda phajaba wana teda. Nang chauri. Dasangar, nang naibulang nam toy bagay kino. Launam tawbanate pangbi. Ngasiri nangmu nungsibagi aseng kuramne. Hey, naram tata sumune hai. Dai migi binai ojo igine. Nang na aibo muk thibal aishi kori. Nang nam phom sida helek thibdagi phone taw busu pai de. Inak ta laksu lakte. Dasangar, wam tayin. Kori no hairo tonan ba. Lupa zawal bibiu. Ai lagi sel niraga nang no guli charwa. Hoi da. Anganjaba ISTV network ki hojik transmitter khiliba mafam asi anauba ka ama sengbadaba maramna isha gi transmitter sing chatliba July tha asigi manungda lauthopinaba khanganjari loinana 64 port tagi isa gi line adu thuna sambiduna ISTV gi signal athuba matamda lawinaba haizari khanganjari ba Secretary General ISTV network khanganjaba ISTV network ki hojik transmitter khiliba mafam asi anauba ka ama sengbadaba maramna isha gi transmitter sing chatliba July tha asigi manungda lauthopinaba khanganjari loinana 64 port tagi isa gi line adu thuna sambiduna ISTV gi signal athuba matamda lawinaba haizari khanganjari ba Secretary General ISTV network. Hi, Alia, you came. What about the evening press shoot? Don't worry, let me help you now. What? Shiny hair? But this harsh sun will make your shine go. Just wait and watch. Oh God, the press! But you're not ready. I'm always ready to shine. With Amla Pearl Complex, new Sunsilk Black Shine makes hair shiny. Day or night, shine always by your side. Litchi, 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 here comes brown litchi. Here comes brown lychee, delicious, sweet and tangy. Tasty brown lychee, freshly cooling lychee. It's brown lychee, tasty brown lychee. It's Brown lychee makes you refreshed and cool. Pollution, sweat, products. All of these leave my hair lifeless and dull. Your hair needs deep nourishment to shine. New Tresemme Botany with camellia and olive oil. For healthy looking shiny hair. Bring out your natural shine. New Tresemme Botany.
ट्रांसपोर्ट हेतुक्रे मसीद चोपसी कनामते पापचेन श्री हरि शरणम पूर्वाश्रमदा अखोई ख्वाइगे लमिनरम्बा श्री युमनाम रोनेल चंद्र सिंहना मनुंग मतम सादना मागी नुंगसिजरब इमुंग मनुंग सागे नातई अमरी अखोई ख्वाइ पुरमकपु थादोक लमदगा हौखिबतांग अमा इंगेनगी निपानी पानबा थांगजा नुमिता श्री गुरुगी कृपादगी श्री हरिगी चरणदा चंगजखै लालिबतांग 36 था 3 2013 इंग इंगेनगी तरागा मापनी पानबा सगोल से नुमिता श्राद्ध दिन थोकले उपलक्ष्य असिदा ब्राह्मण वैष्णव अहलमन मरुप मपांग अमदी सागे नातई ख्वाइ खिबिकना मतम साना लेंबिरक्तुना हई लेकपिनबा अमदी हरि संकीर्तन ताबिरनबा आईएसटीवी की थोंगदा पाउजेंजरीबा श्री युमनाम कुलचंद्र सिंह अपोकपा श्रीमती युमनाम ओंबी हिमावती देवी अपोकपी ममा अमदी इमुंग मनुंगी मियोई सिंह त्रोंगलाउबी अवांग लेकाई इमा थाउ तै खोदना तले या देवा थाउ तै भाई लगदरेबा अबुंगो नसमदो थाउ तैरब्रो तैदे थाउ तैद्रजी सम लोय केनजखिनी अनु से लोय रे याना अंकल आई मतलब थाउ तैयो थाउ तैवा मसी थाउ तनते Sesa hair oil and lotion. अनो हौजिकान हियर केनी समबु मखों थेंग चेना कलली हल्दी अदुगा उहल्ली देंग्रापसु मसिदे यावरिबा महौसागी पी प्रोटीन विटामिन ई अमदि लिमोन गुंबा अल्मोल हापसिंबा समबु चनप लावदना थंबंगमी अदुगा मनंगी दिको असेंग पुंसीसीदा हियर ड्रेसेसिंग लोइना जना लेबदी यारोइदो असेंग पुंसीसीददी उफुल लेपाक pollution or janap laudana aduna isagi leijari aigi imana takpiramba ayurvedic sesa mana masingi mara tarani pa thau makhal manga na punsilaba sangom yan sinduna semlaba sesa sangi damakta nungai tawak puna mapuhan mangamba sesa aduna phangak pelando aina aigi imadagi madu aina aigi itanu pidasipi sesa aigi hair specialist sesa Chidi amok khakthani aina porei sidi anini ne Lude aiso kusengi fajabasing namna yi punchida ashuk yamne yi ibshi karigino 동원이 따라서 파고 나오지 보여 간데사 아이 wakal dine 고칭도 톡톡 갑토고네 되는데 밤 낭기 타와인이 칼리고 버스지 간문 리요 Power chemistry ni exam part le badalai aina machine 2017 da success pangban namjaribati power chemistry gi achobo full credit my papa namjaribati power chemistry gi achobo mati aina handak 2017 gi nit mai pakane chemistry gi da manta power chemistry ga yam chawna credit ga nini ai ni si ni 2017 da pass to ni si power chemistry ga so ni ke under the guidance of L. Sundar Singh Lakla and to University of Malaysia. dialysis kaujari mitam production gi production kaya puthuk chakha matungda children film ahum haibadi laisu tanglai amadi the color of nawa asina chingba mathang manau naina puthuk chanaba sem saba loijare karigumba adongi chahi ahum dagina 33 fawgi manungda leiba angang nupi macha amadi nupa macha haiba film sing asida saruk yabi ningba leirabadi pijariba mafam sing asidagi form lobi bayagani form submission last date 21st July 2017 da ojagani amadi 23rd July 2017 da selection round panthokani selection round sida khangalaba ngang singbu lakliba 30th July 2017 da Manipur film gi akhang ahi singna jury member obiduna final audition panthokani final audition sida selection tawba candidate singna haiba film sing asida saruk yabagi khudong chaba bijagani akuba marugi damak bijariba phone number sing sida contact tobiba yagani
Nungzeng trolley na makal kayagi trolley pufoksari Haupara carton box business singba loina irai laina pubang ngamlaba multi-purpose trolley amati mini multi-trolley sing pangbiragani gas cylinder bu irai laina pubang ngamlaba staircase su singthapa amati inthaba yarba LPG cylinder trolley su pangbiragani Hau amati isingna singba thanna haplaba plastic barrel yod ki drum bu mi amatangna pubang ngamlaba drum trolley su marang kaina leijare yum amasung dukan gi posting amukada yamna haplaga puba yaraba saka mari panba platform trolley su marang kaina pangbiragani hospital amati clinic singda sijinnaba oxygen cylinder trolley amati regna singba su nungzeng gi factory outlet amasung dealer singda pangbiragani Avail the opportunities, limited seat only. Free kidney disease checkup camp on July 13, 2017 from 9 a.m. to 12 p.m. at City Hospital and Research Center, Chingmirong, Imphal. If you have high blood pressure, diabetes, family history of kidney disease, excess weight, kidney stone, prostate problem with urination, we have free consultation for BP, blood sugar and urine analysis. Our consultants are Dr. Jitendra Kumar, MBBS, MD, DNB, DM, Director, Nephrology and Renal Transplant, Asian Institute of Medical Science, Faridabad, and Dr. Manish Kumar, MBBS, MS, General Surgery, MCH, Urology, Senior Consultant, Urology and HOD, Kidney Transplant, Asian Institute of Medical Science, Faridabad. For details, please contact 918860432612. Happy announcement! Air charter service started from Imphal International Airport to Silchar, Dimapur, Shillong and Aizawl. With effect from the 5th July 2017 on daily basis, first 100 passengers are given promotional fares. GPT service Airport Road, Imphal West. Or please contact 0385 2455202 or 87945 13745 or 9862652123. Spirit of Dance Season 2. Spirit of Dance Season 2. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance. I got all I need. No, I ain't got cash, but I like you, baby. Baby, I don't need dollar, but my fun tonight. Baby, I don't need dollar. Aerobic, Zumba, break dance. Dialogue and acting class. Ayuk amadi nungthilda page ani thokna miyamgidamak samakke masi khudol tamjagadori miyamsu lembiro Jagoi tamliba acting tamliba noisina aikoi mafam asida lensingiro Pradhan Mantri Awas Yojana Credit Link Subsidy Scheme Mission Housing for All by 2022. In conjunction with the Government of India Mission Housing for All by 2022, Panthubi Housing Finance Company Limited, the sole housing finance company, bring you our promise, your home, under our motto, Shelter for All, governed by Pradhan Mantri Awas Yojana Credit Link Subsidy Scheme. The company under Pradhan Mantri Awas Yojana Credit Link Subsidy Scheme provides subsidized home loan to 28 towns in Manipur, up to rupees 15 lakh for economically weaker section and the low income group. Loan amount of up to rupees 50 lakhs for middle income group. EMI as low as 1,136 per lakh. Zero processing fee. Subsidy of up to 2.67 lakhs. We request the people of Manipur to kindly visit our offices at Imphal, Uripok, Nambol, Bishnupur, Moirang and Kaksing and get the benefit of Pradhan Mantri Awas Yojana Credit Link Subsidy Scheme, Panthubi Housing Finance Company Limited. Nangasi phauba na phabu warauribra allamanda kari licha chaja chatkani khangdaba nangbu ai hi saro nungsi pami haibdo phongi nungai ba thok tawna nupi tha mai rujadradi nungsi ramani manamdudi Nungsi na butok laglava mapuksina. Taiba nang sondau lai solo ai di nang adum launadam khaton di indom cha si kaya da leirakpano loi mak yauna ai hi sabu manghanaba honaba imana kausu tarabadi tang pomukta halo aina lapne laikrabachu
Mana kau butai, maga jangan lagi tu mapam sida. Aina lagi raga kita uruni. Isal kita muda aina ya masih kari kita. Ite ke naram cato, adu nane. Namita nasau. Ay wala babu kau kano. Ay na para se. Takumpay doon ay jadi. Ay butando bigano. Damja. Ay ko'y jelaro damja. Yoibu Yuhenba traders urgently required name of post, receptionist, basic knowledge of computer, fluent in English and Hindi, sales executive, experience of fresher, basic knowledge of computer, and sales manager preferred in educational field. Salary negotiable for all the above posts. Please contact us at 0385 244 2826 or 7005 71991. Anti-repression day saruk yabiu. Haukiba July tang tara lising ani marigi ahinda Kanglada leba Assam Rifles na Thangzam Manoramabu nupi oibigi ijatpu Kongaw narak hatok piramba Haudopu penraba imasingna July tang tara mga lising ani marida Haunarubat naidana imasingna Kangla mamang samsin kiba Kongzang adabu ningsing dabu oina Anti-repression day haina mingtonduna observation committee na Anti-repression day thauram JM Holda ayuk pung taramathoy taba matamda miyangmay mifam amaga loinana ima taranithoybu ikai khumnaba ucchagani hariba thoram asida iramdam asida leibiriba imalop sing CSO Sasa Sangsan Satra Sangsan khudimakna mapung phana saruk yabiyo haina ISTB thungda paujenjari ba Anti-repression day observation committee Chatkiba July gi tang marida aigi nupi khundongbam ongbi Chandalai Devi Khwairaman Bazar da pot leba chatkibadagi halaktre haina haptakibadu nahan July gi tang tara gi ayukta tekta kaidana mamagi miyumda halakle haina media gi thongda pauzinjari haizariba khundongbam Hemanta apokwa KH Narahari Awang Sekmai New Market Chatkiba July gi tang marida aigi nupi khundongbam ongbi Chandalai Devi Khwairaman Bazar da pot leba chatkibadagi halaktre haina haptakibadu nahan July gi tang tara gi ayukta tekta kaidana mamagi miyumda halakle haina media gi thongda pauzinjari haizariba khundongbam Hemanta apokwa KH Narahari Awang Sekmai New Market Advanced Coaching Institute Nagamapal Lamabam Lekai near Reams Road largest trusted and premier coaching institute in both arts and science position holders in COSEM examination 2017 second position science RK Baby Sanath third position science Victoria Ngangbam second position arts Guneshwari Nomaitiam third position arts Thokpam Dolen Chandra eighth position arts Pavam Bruce admission opens for foundation course for class 11 and 12 in science and arts stream CBSE and COSEM foundation course for class 9 and 10 separated for CBSE and COSEM facilities available well experienced teacher regular weekly test series smart class study materials library, Wi-Fi net, separate boys and girls hostel, van service, canteen, monitored by CCTV camera, hidden microphone, biometric attendance, private security. We have separate batch for morning and evening. Please contact 730-8911-67. Provasamda ekoi khwaibu konbiramba Ketrimayum Yaimasinga DTR EEPWD Maki nungsizaraba imung manung sagai natei maruk mapang khwai pumnamakpu thadoklamlaga haukiba July gi tang manga yumsakaisa numita Sirugurugi Kripadagi besa olaga Abad Ditya Saitanadas haiba nam phangjaduna Vrindavan prapti oikre lakliba July gi tang tara nithokaba numita asti sansei lokacharaga lakliba July tang tara Nepal leipak popa numita Sarada din thokle upalaksya sida Brahman Vaishnav ahalaman marup mapang khwai punumakna matam chana lengbiratuna harinam sravan tawbiranaba ISTV gi thongda paujenjari basing Ketrimayum Parvahini Devi Saradhamini Ketrimayum Roton Singha Manaunupa Ketrimayum Rajen Singha Masanupa Ketrimayum Gojen Singha Masanupa amadi imumunungi miyoi sing Singzamai Singha Makha Ketri Lekai La e hojikti khwaidagi kanba mapanggal galoina
like tiger cement laying ba sungam ngam Sun is burning, aha, aha. Go, go, feelings, oh, oh, oh. Matami pajaba, okhasi awaba. Matam pumna magda, oi hansi prutogi matam. Sun is running, aha, aha. Go, go, sleeping, oh, oh, oh. Thamay nungda ningliba, wakhasi matam duda. Hinagum angang pani, oi hansi prutogi matam. Matam punamase photogi matamni. 강한자바 ISTV